Kase. Mama no papa jaware. Na no de say o mic no ya bo base na ye bema. Hey, ka kat ben way dan wati kwana hwa de. Ada na wo ho ne ayi ho. Nkofo bi na yi wo ho. Ada. Wona mo ano mo chewe se wati ko ham de wo ye de ye beyi eno mayi. Madam fu bi na ye mesa. Eji bi enti na ba ka che. Mama me papa na ye no mo na net. Ana papa. Me mama and papa jai. And I'm man ko fa be ma ofro ne oba. And you got be man de ne ko tina ko fudi. And obefa me mama e ka se ne yem lan wonu fudi on ye ko. Nti ye ko ye no na me nua ba ko ho ono ne nsa ha no. Ni ane ne ti ko fudi. Ana be man share me mama ga. Nti me mama discount to anu afa. Ono so discount to anu afa. Nti sa na mama ka se yenko akuras awo men na won on gudias no ka se yenko ti yeko yen o mama apam afri ne nchen se mo nkokọ na ngudiase esa so discount wa na mafa nti na me ni anafa wo de wo mfa bi yo we need to do matching there ni enti okay nti yeko enti to aso nti yeko yen ana me mama ni so ani yenu aba keto ani free etu free ko fo de hon ana o mo ba ko no nti minya na o ha adwen ana sa ko hu ba bi o te wo ko no asa ko hu nti hu won no ye se ni ye mla nti ye ko ye still na de no ya no me na me ku school Kenyas ana me jai school na ko ma u jai school no at form saying class saying ja from 2 ti JSS school wu we bi Wanya vieze 19 years to aso nti minua ni hu ye ehu fie won ani ye ko ye ti minua ba ko de on form 2 na akomfa no form 2 ojina form 2 no ba na bema na akomfa no kotina ejo so achina wani hwan na kotina ho na me mama enua wo ho no kotina ni nche no na net wo nti yo minua ni hu ifi ho konongo wonu ana o ka che dem ana msisa nti wonu na ma akota ana o se ai eno se meba ho no ma na msi mebusa ma ansa ma edem se meba wa wo ma me no pese okotena ne nchen agi se obisa na ansa se o ye se ofudi a oni di ifiri wonu ma omo bi ehu na chi sa ne manu yemu bi ehu na chi because of me aketo ne de o ye nti omo bi ehu na chi eno ye nti ye ko ye se na minya no so kodongo ni ho nyina enti ye dantetium enti ye dede na esi ankasa se de pa na wo pe se ye de boa o me person mo ye de boa mi se baby a ye won me nya baby na ana minya ba odi machin so dan adam fo nche o fie say odi machin o ko 17 years 17 ono so dan adam fo nche aha na ho abiem ana de ne sa ha no ono so eda obi nche ono so de obi nche eti do to ye so fo no de onim papa na ti Kenyas ada na won kwatena papa nche o Kenyas obi na wonum na metina me free wonum ba ye de na wo free wo ba wo na na ho na ye wonum na brunya nim no ana me ni minua ketwa akọ ma no wonum kono eti akọ wonum asa me ye chibi o papa wa homa no so chia no hello da Hello. Da. Yes. Kasa. Hello. Da hu ye. Yama yadum. Kadi o hia ne kire no. Wali. So only me ma me kabum na mo hwe because baby am won me nya baby na. Wali. What day? Bese only me ma me kabum na mo hwe because baby am won me nya baby na. Me no ma me nka mum ne yan hyew. Mo hwe. Na baby a wo da no wunya baby na. Ah. Efi me no ma me nka mum ne yan hyew.
Yo waka ne sa ma che wai. Problem bi ni ho. Ja wadamu akwadai asamu aka no e ka akoma kakra. Oba no anu ne wo nkwadai wo wai. Yo ma me da ase. Ne asama awiai obusa me tia chief atiefu nyina. No kore akoya wote wo me ame ba no kwa bi. Me ba pene no. Me free asande achem konongo biase. E ho ne me kuru me no ma me tena akuma se. Abra me hu wo ma me kura no so. Ana ai o ma me no so na me so no ya ba mu an ye tena ya jampra twen na awo bam. Na me atum ikoya oba no ho ade no me na titia anche. Na wale mu nsensem bebre yentem teteye no because fa ono a wote station wa wo kasa yi eni de wo twato na wo ka no se owo menchen no because fa wo mi yenu do mo betena menchen wo Kenya ase edo mi yenu nyina to school omo ko school be be duru from to me so mpaboa me yesumi kani me yam mpaboa adwuma e ma ne me mpaboa ne bi na me ye adwuma me be onso me bu but ni nyina achi no kakra me wo bia me de boa no for seven akra ne da achi nya ba bi sinti me yema famu de bia de boa akra yi one day e ko ba bi me ba na me mpaboa na e wo ho na akra ya se bia gu ni bag mu e de kwachi ti me ba na me busa onu ageto anja kwa bi wai o se da wa se mpaboa ni bi se wo kwa akoton e na msiu maame me ba na bebe fie na o twe me nsa me di Kenya ase ni keje tie nyina abo me bu me hu akra se wa bokoti overhead na se wo tek mpaboa no sika wo de bebo wa mefie mi chiri na nte chiri ya hwe akora mi hunu eti bra bi ya fra ne bra kwa me o Kenya ase adwuma mo ye TV se ade station dan hira na wo tie mi a kasema me kan bra ni nim mi wo fie one day me ye me mpaboa no adwuma no pati tutu bi na mu se bra yi e ba na me ba di na chi maame mi hu me ba mi su akora wo maame wo papa o akora hu fit se obi a sabi na juma kana ben fiedu tina semni obiamo obi anti me no ne tea me ni bi kura mafamu de bia me yesa obi ko school akwadu fom to so ngo school biem me kamenu mu nsem nyina akwai so ngo school satano ma me atu afrikofobia abetina kono eti wonu ma na o ma me ne frɛ me se me ma woni keto ano wo me so mba be bia akwama wo me nkyɛn o je school no so anche bia na mo ma akwan o je school na anche bia na mo ma akwan ena jame man satana me ko wa se krupon ena me mi ja omo kwan ena omo ko omma me ho asema me kan 1 year ko 2 years mu asema me kan mame enne obeti ase ne bai wa ha ade echi obeti ase wa ha ade echi akofo obi fun me no ka se no pay menya ne ntiyese wakokeje ti akofa fun mako ses ama ye tena buna no wadwane a ode ato am wo nhira ho no 90 years chesa brabo pa e fe na brabo me benya na dwe so bebobi na nsenya babu sumi ni ga ne papa eye oba na me ma omo maame ne papa e frɛ me se papa ne te me nka enopa ya e frɛ de jabadu o won tiri bu ho e wona papa na sini fie e no frɛ me se me ma kura ne mla na o ye driver ne se nani o hyede hu ade ye ne won kyerɛ ne ka ne twi ne won ka ne twi anu wa je license de amakura yi na kura no so de abɔ ne bra ma me papa na send ka sika sa me kɔ kɔnwo e mo ma me de to mani ma me ne nkura yi nyina ahia kasai o se dai mate papa no be fa no kɔ fia da me ne da kwasi da juada ene papa no ne kɔ adwuma monday no omo kɔ adwuma ba ko lodu free makro to tech omo kɔ ba ko de to so mienu de to so miensa sika o mo nyane kwen se papa no se ye nyina na kwan di Ghana ene se wo de abeta mo station wo no eti me ba no enye me na me eja meba wo de ho me kakra ma me ansa meba ha wo de say Kobi ene wa wi afun ne ha kanukure na me hu de me ya boa wa wi afun ne omo ba se o se wa fa fun ne mra omo ba ha kanukure na mama manyi wa ma wo mo wa wi afun ne fun mienu no hwan dia aden na wo fa fun mienu fru na fufuo nchen Nhyira FM. Ana madam for the cancer on fa bike ni meje fun no fa mam ana the bike ni je no the phone ni ma ene wa kokeje ti ane den ye yi wati ko ho no apostle ba ha me do be mo mo ma ye madwuma
kanokura bi ewo mu kire me na me hu de me ya aboa wo we teenager enti kanokura bi ewo mu kire me say ene wa fa fun wo kejeti ane obi ti ha say ya na police for be fa police station wa ya wa fa fun wo kejeti ane wa yo bi fun wo kejeti ane kanokura Mitio. Eye den na oye sa. Phone we. Omoje. How many je? Police will be on no omoje. Eye den na we phone free ni pan bottom. Eno nko ani ade a waye. Nti na we wi phones ne say. We say. Mienu. We ne say. Wagi nyaduma se obi adisplay wo ton ana ka se ma me no so ya ne phone ye tia no wetin afa phone he anu so wo phone type be trance wo phone type be me say type be yam be wo mo de yam ye de hey Kobi wo papa say ne mpaboa wo fa edi dwane e no kra na nye no kre ade na wo yesa na ye den wan fa nkofi edwane wo diskan ba he scan so we ana mu kodi mate nso amulodu ba ku mienu tat macro edu be de to so 9 na so man me sikra me kodi dada oyima me say pa mo confo kedi na bre bi je ya wa fa bre so oh my hey Kobi ade ne how wuni ana ne nsa ha no ene onu ne dia eh wose wuni ana mo nsa ha no wo he na how wo hwe na how wo nya unsa na how he de ne yi wati ko hey ya ne ka wari asem a monti asio awo basa try na me hwe kwa fa so yi wati ko so agina ho bra Facebook na be bi insha 104.5 ene ya ba adwuma da no ho wo me mo ese tea bread no wote memma wadwene aba fie ntam wote de make kire wo no da no wati ko ha camera no fo ni hwe ha manya na ha wo she sexy pant me ba kwa bi no so wo do city abra pa nya na dwen so be bobi ya me ba wo she madros ai boxer kabate Transi. Then how? If you say me who how? I want to mean now papa chain. Ah? Then I want to mean now papa. Kobi kasa me ho. Then I want to mean now papa chain. You found one in school. Ebi was one say here. I read you me do bako. 3 months papa what you baba fee. Me metua ka de wako. Because I say a man now my rampant was street yani account. Say awo na bad time bo so mumwate wakra me ko me papa ho. Say oba no wo mu no sukra was so sad na dam for being 17 years. Na go munya mema 4. Omo 4 boys. Asa so unu aba no we. Okay. Sasa ya akwada ya na dai. So mama nyame nhyamo me ba no me mpon ne da. So obeka nyame anim no kura kire wa. Me mpo akura ne da. Ne mum ono no nyanye na dwen so o ma ne ho kwan se ne maame ana ne papa mo na wabalabom. Me ne o ka se ba bi o mo te wo kono ho. Wo musu banti ya tu o mo maame sisi ya boso me emu ani. Ya tu o maame ma asam kwa kodi social ofe wo kono ho. Chese me ba no minima ade a ope na wo wiase o. Minima de o de hu me a
me nyini bi asa me mpa me ho asam so me benye na dwen se me ma bra bo amebo obesua bi makasa sa wo duru fo me sisa abre o ma wie school this year JHS this year go kan o mo ho the classmate for no mo ko school o mo twam o ma say me ho mo pera me wura ko na me su ma ye ma famu die dia me no ka se me ma me o de me be wi ase odaji ya no presi ye ka 200 million ye nyiska kwa edi ko yi no me me odi ma chin so yira kwada 4 months ni 700 million ah no ye tue yi na 2 weeks ni na ma me so kwada ada ho odaji sisi ya me no ka say me ba we nso nya na dwene se abrabo pa wo bobi ene woni nam samese na nsen ya ye kurom me ma me yale ye ya wakoye kurom o me ya me nua baba me ma me nua ba ko ba ne ba ata woni na da woni na didi so ye bibia o akwana ne sika na fo amaw no wodi sika na fo ni nyina adwane je me ba ko bi pa no what you na mo bi afa akoda yi hu ma me ba to se dey what you na mo bi afa ne ho anamo bi a metu bia o se metu ma me bi ha no me kanya me yanim no credit ono one person o se na brabo ye mfa bi bia nche be ye bi anya hwe akra na anya na dwen so bobobla ono onya na dwen so bobobla se no me pese wo bua me na me nso me bua o ne de akoda yi e ko rehab ye nim da che de obeye matima me enti ye free ha ye de ne betika mu aba wo ho ye de na hye wonsa juada nopa na ya ba be fa no na fe ya hye ase e wo ho why matim ba cho mati ase me fa ne ma me enso ne na kasa sisi akwa mo no ma me afre me se obi afre ne se kwa bi na be wi afun wo kejetia ya che ne ntom 5 million mra ne ye me no sisi a ana ne ma me no so frɛ me aka kire me sisi a se me nima dia akra we wo hwe ne wo wi ase akura kama we yo me se wo me ye 4 e me man ko afọ me ne ma me ne wo me ma 4 banka ho na wo me ma na ho ma me enso abrabo wen ko na ya sa mini aketua na o kana asem no se onu aketua bi ensa na na ade ono na a kire ne san kwase asem na o kana ketua iko wo me nche se ma me ni amra nkote ketua na mfiri wo mo ho a ko wo kire ne san kwase asem no ketua 11 years ya wo me nche ya ko school yi se ma me ni amra nkofa no a anka saa na wo maketo nso aye o de ya de ne baba matima me peka na ene ya round so ye misreo we have to deliver this guy in a safe hands at least ya adwuma enti ya baba na kire efie kwa ne de naba me ba cho mate krache what do I need to hear me where by for woni hunhum bia into then how kobi catch me then how bibia how me pesa me boa o ti ase ba me mu ano e de bro nenam me dia me ka no kura kire wo ye be se akwa atasman so aga na oji fridge no me ba ho na ma no kwa na yi meka me pese randomly obi amama wade bi me ba behwe bi ko kwa me fa so a me nya de dididie no edin nti se nipa ya moa na ebo wa se moa na ye de aboa wo no eso ba mfa so krache me se me pese me boa wo pene so na ampene so opene so me de wo kwa wo papa ho na ma ba be fa ojuada no pa e de wa ko hospital am ya hyew ama ya show se bibia hawa ya pe adwuma bi de watum wote se adwuma da bedru na woni ho me mo matwa picture me bo wanted wo kroma wote de me ka cho watwa no eye enti me de wo be ko papa ho tina fie me kwa me ja bibi kakra de be di sabe ya nko wi ade tina ne nchen kosi dwada na ye mo a wate shebo wo TV no so na ba na me ye keka obi a hu se ye ba wuku wa na nka wo yende nanim mane nanim so nyam he shebo we virgin wo se onu mi da onse na no onse okuta beauty stealing okuta beauty stealing eye nkurabo ne sa na eye nkeka woni obi a otea no message ano
When you say kum, no tiano. And I make a choice. Mrs. School, I shall. Me run me when you know. No matter where you go. Ah, so me more na yet. No matter where you from. Ha. But would you not shop was a make or be, and then the master mamba, or him answer or babu me, what they may call me papa ho. I do what I miss shop was say, Moba Baname that's all, Shabo. Milk or be me, Shabos. Hey, Favim Cassan and Minty. Milk or be me, Shabos. Sorry, Now, come a palm wire down Kumas wedding, Kaka, because I was one day. Milk or be me, Shabos. Many beam, a Jordan Babanami Wufi. What did you hear? Now, who done a cobra be a qua, yen Edward? Yet you were very real to say that. Yeah, you were so what you call ye. Who wants to obey my dear figure and eat? No, Sapaja. Ah, may. Did you figure about 2 and a show and winner? May you me and winner? Sorry, what? Saturn and run to the Maya Bay. Ah, yeah, no one can. I'm a person who's a wine the unity. Stop running now, remember. I know you said a bear Monday, Benyamin, a time and corn. Young fan called police station, young fan to me do Monday and your coin nephew. What you have said? Oh, what you have young fan called police station. Young fan to Monday. Oh, Yanni, I am a mammy run. I'm in front is better. That be that. When the Munya would say, hey, who be Johnny? Tenacity. When you are one time, way out the double team. Don't come on your house and his hand is one woman up. What? Oh, who dear? Say yes, let's say near the Boama, we depa, meaning say a radding and coupon bishray. Why? Mammy need that mammy now. Also by what does I buy? And I'm passing a bomb 3 in 1 this year, and I'm a shady. Also, be a Rihanna Cropot. And now, Casaro, me are crabbing who has any boss to show them. Hey, engineer Quabot. What you say? The person between you back of firms and mamma. Yo, like I say. Oh, mammy, no papa jawari. None of the so Mike no base now, you bear. Hey, can't bend way than what you can have here. I don't know how near you. And go for being a you. Are they? When I'm one of much of what you call handy, we are day a bay, and no may you. As it went in our bar, catch it. And I'm papa, me mammy, and then papa jai, and I'm mamma coffee, Bema of running or bar. And you got Beman and then you got up food. And over me mammy, I can't say any blood when you food on your court. Indeed, your coin, no mean you have a on the hand. Near the net food. And Beman is shaming my bigger. It's in mammy discounted to one offer. On also discount to one offer. Yes, I know my cousin uncle, a grass, a woman, men are no on good years. No can see your boy. Oh, my mere palm free in chain. Some cock on good years. It's not so discount to one of my fancy. I would your own Fabi. You. We need to mention the names. Okay. Your boy. Empty. Twice way. Your coin. And now, my mammy, so any you about it 23, it's too free before the on. And now, my back on Timinian or Hardin, and the Sakum baby or 2 upon the wall. As I come to who one or yes, any embla. It's your coin, stone, the annoy and me, Namiku school, Kenyas. And then we jai school now, come. Ujai school no art form saying, class saying, from 2. TJS school, I won't be. When you 19 years, to us, way.
Minu ani hu fie on ani yakoi. The menu back with the form 2 na akomfa. Akomfa no form 2. Ojina form 2 no oba na bema. Na akomfa no kotena. I just watch na. Wani hwan na kotena ho? Na me maame eni awo ho no. Kotena nche. No na ti wo. Ho no. Nti yo menu ani hu ifie ho konongo ho no. Ana o ka che dem. Ana msisa. Nti ho no na ma akotena. And I say, and I say, maybe how the man, and I say, maybe some answer. I send my head and say, wow, mammy, no person got an in chair. I just will be some answer. Sir, or I say, if you are only the few one more, or more be a munachi. Sir, Neman, you move be a munachi because of me. I get 1 day away and it's almost be a munachi. And oh, your poor and send a me and also call when you know. Enti dantietiam enti de na esi ankasa so say de pa na wo pe say ye de boa o me person mo ye de boa me say baby a ye won me nya baby na ana me nya ba do di me chin so dan adam fo nche o fie say do di me chin o ko 17 years 17 ono so dan adam fo nche aha na ho abiem ana de ne sa ha no ono so Edo obi nchen. Ono so de obi nchen. Eti do to yeso fo no de onim papa na ti o Kenya ase. Ada na won kwatena papa nchen o Kenya ase obi. Na wonum na me tena me free wonum ba. De na wo free wo ba wo na na ho. Ne ye wonum na brunya nim no. Ana me ni nua ketwa no. Akọ ma no wonum kono ngo. Eti akọ wonum. Asa me ye chibi. O papa wa homa no so chia no. Hello da. Hello. Da. Yes. Kasa. Hello. Da hu ye. Na me adom. Kadi o hia ne kire no. Wabi. So only me ma me kabum na mo share because baby am on me ya baby na. Wabi. What day? Me say only ma me kabum na mo share because baby am on me ya baby na. Me no ma men kam omne yan show. Mo nhwe. Na baby a woda no wunya baby na. Nhyira. Me no ma men kam omne yan show. Yo waka ne sa ma chewai. Problem bi ni ho. Ja wada mo akoda yi asamo aka no e ka akoma kakra. Oba no ano ne wo nkoda wo wai. Yo ma me da ase. Asama aviai obusa me tiachief atiefu nyina no kore akora ya wati wemi ame ba no kwa bi me ba pene no me free asande atem konongo biase ho ne mikuru me no ma me tena kumase abra me hu o ma me kura no osa ana ai o ma me no osa na me so no ya ba mu an ye tena ya jampra twen awo bem na me adum ikoya oba no ho ade no me na titia anche na wale mu nsensem bebre yentem teteye no because fa ono a wote station wa wo kasa yi eni de wo twato na wo ka no se owo me nchen no because fa wo mi yenu do mo betena me nchen wo Kenya ase edo mi yenu nyina to school omo ko school be be duru from to me so mpaboa me yesu mi kani me yam mpaboa adwuma e ma ne me mpaboa ne bi na me ye adwuma me be on so me but ni nyina achi no kakra me wo bia me de boa no for se na akra ne da achi nya ba bi sinti me yema famu de bia de boa akra yi one day e ko ba bi me ba ye na me mpaboa na e wo ho na akra ya se bia gu ni bag e de kwachi ti me ba na me busa onu ageto anja kwa bi wai o se da wa se mpaboa ni bi se wo kwa akoton enam siyo maame me ba na bebe fie na o twe me nsa me di Kenya ase ni kaje tie nyina abo me bu me hu akra se wa bokoti overhead na se wo tek mpaboa no sika wo de bebo wa mefie mi chiri na nti chiri ya hwe akora mi hunu eti brebe ya frɛ ne bra kwa me o Kenya ase adwuma mo ye TV sɛ ade station dan Nhyira na wo tie mi a kasema me kan bra ni nim mi wo fie one day me ye me mpaboa no adwuma no pati tutu bi na mu sɛ bra yi e ba na me ba di nachi maame mi hu me ba mi su akora wo maame wo papa o akora hu fi ti sɛ obi a sabi na djuma kana ben fie du tina semni obi amo obi anti me no ne tea
mini bi kura me famu de bia me yes o be ko school akwadu form to so go school bi me kamanu mu nsem nyina akwai so go school satan no ma me atu afrikofobia abetina kono eti wonu ma na o ma me ne frɛ me sɛ me ma woni keto ano wo me so mba be bia akwama wo me nkyɛn o je school no so anche bia na o ma akwan o je school na anche bia na o ma akwan ena ja me ma satan me kɔ wa sɛ krupon ena me mi ja o mo kwan ena o mo kɔ o ma me ho asoma me kan 1 year ko 2 years mu asem na me kan maame enne wo betie se ne bai wa ha ade echi wo betie se wo ha ade echi akofo obi fun me no ka se anope ya menya ne ntie se wakokeje ti akofa fun mako ses ama ye tena bu na no wadwane a wode ato am wo nhira ho no 19 years chesa brabo pa e fe na brabo me benya na dwe so bobobi na nsenya babu so mi ga ne papa eye oba na me ma omo maame ne papa e frɛ me se papa ne te me nka anope ya e frɛ de jabadu o won tiri bu ho e wona papa na sini fie e no frɛ me se me makra ne mla na o ye driver ne se nani o hyede hu ade ye ne won kyerɛ ne ka ne twi ne won ka ne twi ana wage license de amakra yi na kra no so de abɔ ne bra ma me papa na send ka sika sa me kɔ konwo e mo ma me de to mani ma me ne nkra yi nyina ahia kasai o se dai mate papa no be fa no kɔ fie ada me ne da kwasi ada juada ene papa no ne kɔ adwuma Monday no omo kɔ adwuma ba ko lodu free makro to tech omo kɔ ba ko de to so mienu de to so miensa sika o manyane kwen se papa ne se ye nyina na kwan di Ghana ene se wode abeta mo station wo no eti me ba no enye me na me aja meba wo de ho me kakra ma me ansa meba ha wo de say Kobi ene wa wi afun ne ha kanukure na me hu de me ya aboa wa wi afun ne omo ba se o se wa fa fun ne mra omo ba ha kanukure na mama menyi wa ma wo mo wa wi afun ne fun mi enu no hwan dia adan na wo fa fun mi enu furu na fufu nchen Nhyira ana madam fun ka say no fa bike ni on fa bike ni meje fun no fa mam ana ode bike ni je no ode fun ni ma ha ene wa ko keje ti ane dan ye yi wati ko ho no apostle ba ha me do ba ma mo ma ye madwuma kanu kura bi e wo mu kire me na me hu de me ya aboa wo ye teenager eti kanu kura bi e wo mu kire me say ene wa fa fun wo keje ti ane obi ti ha se ya na police for be fan who police station wa ya wa fa fun wo keje ti ane wa yo bi fun wo keje ti ane kanu kura Mitio. Oyo den na oyo sa. Phone way. Ajo. Omoje. How na je? Police will be on no omoje. Oyo den na we phone free me pan bottom. Anu kwa ni ade a waye. Nti na we phones ne say. We say. Mienu. We na say. Wagi nyaduma se obi a display wo ton ana kase ma me no so ya ne phone ye tia no betia fa phone he anu so o phone type be trase o phone type be me say type be yam be o mo de yam ye de hey Kobi wo papa say ne mpaboa wo fa idi dwane e no kra na nya no kre ade na wo yesa na ye den wan fa nkofi dwane wo diskan ba he scan so we ana mu kodi mate nso amulodu ba ku mienu tat macro edu be de to so 9 na so man me sikra me kodi dada Ohemaa me say ya pa mo konfo kedi na bre bi je ya wa fa bra so oh my hey Kobi ade ne how
Unia na nsa ha no. Ene onu ne dia. What's the unia no mo nsa ha no? Wo he na how? Wo hwe na how? Wo nya nsa na how? He. De ne yi wati ko. Hey, yani e kan ware asem a monti asio awo basa. Try na me hwe kwa first way yi wati ko so agina ho. Bra Facebook e. Na be bi insha 104.5. Eni ya ba djuma. Dana ho. Wo me mo ese tea bread no wote. Memma wadwene aba fie ntam. Wote de make kire wo no. Dana wati ko ha camera no. Fo ani hwe ha. Manya na ha wo she sexy pant. Me ba kwa bi no. So on do city. Abra pa nya na dwen so be bobi. Ya me ba. Wo she madros. Ai boxer. Kabate. Transi. Then how? If I say me wo dey how? Want me ntina wo papa nchen. Ona obegu ne papa ni masesa. Obegu na ni masesa. Den ntina want me ntina wo papa ho. Kobi kasa me ho. Den ntina want me ntina wo papa nchen. Ya fa kwankura boni school. Ebi wa so ase he ya. Ready ha me do bako. 3 months papa wadwiri baba fie me ametua ka de wako. Because I say a man now my rampant was street yani e kan say awo na bad time bo so mumwate wakra me ko me papa ho say oba no owo mu no nsukura wo so sada na damfo bi nchen 17 years. Da go mu nya mema 4 boys. Asa so unu aba no we. Okay. Say ya akwada ya na dai. So mami nyame nhyamo me ba no me mpo ne da so obeka nyame anim no kura kire wa me mpo akura ne da ne mum ono no nyanye na dwen so o ma ne ho kwan se ne maame ana ne papa mo na wabrabom me ne o ka se ba bi o mte wo kono wo musu banti ya tu o mo maame sisi ya boso me emu ani ya tu o maame ma asam no kwa kodi social ofe wo kono chese me ba no minima ade a ope no wi ase o minima de o de ohumia me nyini bia sa me mpa me ho asam so me benye na dwen sa me ma bra bo am bo besua bi makasa sa wo duru fo me sisa bre o ma wi school this year JHS this year go ka o mo ho the classmate for no mo ko school wo mo twam wo ma say me ho mo pera me wura ko na me su ma ye ma fa mo die dia me no ka se me ma me o de me be wi ase odaji ya no presi ye ka 200 million ye nyeska kwa edi koyi no mimi odi machi so yira kwada 4 months ni 700 million no ye tue yi na 2 weeks na ma me so kwada ada ho wo da ji sisi ya me no ka sai me ba we so nye na dwene sa abrabo pa wo bobi ene woni nam sa me se na nsen ya ye kurom me ma me yale ye ya wako ye kurom o me nua baba me ma me nua ba ko ba ne ba ata woni na da woni na di so ye bibia o akwana ni sika na fo amount no di sika na fo ni nyina dwane je me be ko bi pa no what to anamo bi afa kwada yi ho ma me ba to se dey what to anamo bi afa ne ho anamo bi a metu bi a o se metu ma me bi en ha no me kanya me anim no credit on one person o se na brabo ye mfa bi bi en hye be ye bi anya hye akwana anya na dwen so bebo bla ono onya na dwen so bebo bla say no me pesa wo bua me na me nso me bua o ne de akoda yi e ko rehab ye nim da che de obeye matima me enti ye free ha ye de ne betika mu aba wo ho ye de na hye wonsa juada nopa na ya ba be fa no na fe ya hye ase e wo ho why matim ba cho mati ase me fa ne mame enso ne na gasa sisi akwa mo no mame afre me se obi afre ne se kwa bi na be wi afun wo kejetia ya che ne ntom 5 million mla ne yeme no sisi a ana ne mame no so frɛ me aka kyerɛ me sisi a che me nima de akra we wo hwehwe ne wo wi ase akra kama we yo me se wo mo ye 4 e me man ko afọ me ne mame no wo me ma 4 ba nka ho na wo me ma na ho mame enso abrabo wen ko na ya sa
Nini aketewa na o kana asem no se onua ketewa bi ensa na na ade ono na akere ne sankwase asem na o kana ketewa iko wo menche se mama mani amra nkote ketewa na mfiri wo mo ho a ko wo kere ne sankwase asem no ketewa 11 years ya wo menche ya ko school se mama mani amra nkofa no a anka sa na wo ma ketewa nso aye o de ya de ne baba matimami peka na ene ya round so ye misreo we have to deliver this guy in a safe hands at least ya adwuma eti ya baba na kire efie kwa ne de naba me ba cho mate krache what do I need to him where by for woni hunhum bia inti den how kobi ka kire me den how bibia how me pesa me boa o ti ase ba me mu ano e de bro ne nam media me ka no kura kire wo ye be se akwa atasman so aga na oji fridge no me ba ho na ba no kura na yi meka me pesa randomly obi amama wade bi me ba be hwe bi ko me fa so a me nya de dididie no edin inti se nipa ya mo na e bo wa se mo na ye de aboa wo no e so ba mfa so kra kire me se me pesa me boa wo pene so na ampene so opene so me de wo kwa wo papa ho na ma ba be fa ojo ada no pa e de wa ko hospital am ya hyew ama ya hyew se bibia ha wa ya pe adwuma bi de watum wote se adwuma da bedru na woni ho me mo matwa picture me bo wanted wo kroma wote de me ka cho watwa no eye enti me do be kwa papa ho tena fie me kwa me meja obibi kakra de be di sabe ya wonko wi ade tena ne nchen kosi juada na ye mo a wate shebo wo tv no so na ba na me ye keka obi a hu se ye ba wo ku a na nka wo ye ndem nanim mane nanim so nyam he shebo o virgin wo se onu mi da anse ora na no awonse okuta beauty stealing anse okuta beauty stealing eye nkurabo ne sa na eye ne keka no woni obi a otia no message ano woni musekum na watia no me ela me ka cho me se school e shabo me ro me hu nyina ho no ma hwe nsu egu me ho ma twede ya so me mu ana aye tro na matam wa hwe fam ha Bawudi na shabo sa me ko bi enne me de masama ba Ohemaa se obeboa me wo de me ko me papa ho adwua da me shabo se mo beba na me da so ho shabo me ko bi me shabo se hey favim kasa na ninti me ko bi me shabo se sorry ja na kan ye kan be na ukura ka me pa mo ya dan ko maso den kaka bi ko waso aden me ko bi me shabo se me nyi bi ejo adam baba na me wofi what did you na udwane ko ba bia ko a ye nyina adi wachi ya chi wa be rew te se de ya yi we se wati ko ne ayi wo bo se oba ma ye de afidie na de yitire no nyew sa peja meyi me de afidie beto ene na hwe ne ho nyina mayi ni me no nyina wo sare wa pere ho sa no na no nti de ma ya be nya no aka wa hu Ohemaa me person who say why na yi na tiko no ona fu sa pro no na ahome ba na yema ana wi o de se de be ya Monday be nya nti e ka me ko yemfa no call police station yemfa no ntume du Monday na ne akoyi na firo o ti hase na be ko o ti hase Ohemaa yemfa no call police yemfa station no ko ha ne yemfa no ntume Monday ni akwa Akwabi obedwane onyane Ohemaa ma me wura na me fra inspector dabi mo de munya boche wo bedwane tenase woni ama we wonta de we ya de da bonten acho me papa wonu me no ma to nkrama wonu ya na wo se ne sa ha ne se wono so mra papa ho wote wo hu de se ye sresre ne ye de boa ma wo ye nipa nenim se Awurade Nyankopon be hira yen why mama ni da mama na unso ba ha ho wo da san ba
and I'm person me bomb mo 3 in 1 sisi ya na me hwa de oso obi awia no cropot kanabo and now kasaro me akwa me hu afi esini bon so show dem ay engineer kwa bota me pesa me tuni ba ku fam se mba me kwan na cho say me pesa me tuni ba ku fam se mba me yo takase o ma me no papa ja ware na no de se o mic no ya bo base na ye be ma ka kat ben way dan wati ko na hwa de ada na wo ho ne yi ho nkofo bi na yi wo ho ada wona mo ano mo chewe se wati ko ham de wo ye de ye be yi eno ma yi eji bi enti na ba ha ka che me mama and papa jai and I'm mamma coffee bema of running over and you got bema and then you got up food and over me mamma I can't say any blood on food on your call it your call and let me have a call on the hand near the net food and bema and share me my amiga it's in mammy discounted to one offer on also discount to one offer yes, I know my cousin uncle, a grass, a woman, men are no more good years. No cousin, your boy, oh, my mere palm free and chain. Some cocoa no good years. It's not so discard to one of my fancy. I would your own Fabi. You, we need to mention the okay. Your boy, empty twice way. Your boy, and my mamma so any you know about it 23 it's too free before they on and I'm back on when you now or hard and it's a cool baby or 2 on the wall as I could to who on no yes any yamla it's your coin still now they know I am no and me Namiku school Kenyas and then we jai school now come Ujai school no art form saying class saying from 2 TJS school won we bi. When you feel say 19 years. To us way. Me ni ani hu fie on ani ye koy. Ti me nwa ba ko de on form 2 na akomfa. Akomfa no form 2. Original form 2 no ba na be ma. Na akomfa no kotena. I just watch na. Wani hwan na kotena ho. Na me ma me eni awo hon what's an inch no net wo hon nti yo menu ani hu ifi hon konongo won and o catch them and am say nti won na ma akota and o say and o say meba hon man and am say me bisa ma answer asan ma head say meba wa ma me no pese okotena ne nchen agi say obisa na answer so o ye say ofudi a on di firi won ma omo bi ehu na chi sa Nemanu, you move you because of me. I get 1 day away and it's almost be and your boy and then me and so called when you know. Enti enti de na-esi ankasa. So say dear pa na wo pe say ye de boa o. Me person when you de boa me say see baby yeah one. Me nya baby na. And I mean about you dimension so than a down from chain. Oh, fear say you dimension or 17 years. 17, only so than a down from chain. Na why be and the Nensahan and also at the Ubin chain. Ono so do bin chain. Maybe said your wapo mo ACTA. Yeah, dear. Adoma ba adom so tacha madabo je mama moja. Edi mafusane na yakasa kwa eda yedema obade nyankopon no ne yede ni ye na wode yasera ejuada mu mema wakwa abade na ha yensha 104.5 jumedie na sujo ya tudin obra na waje yeso ese ene de wankasa wabo mu donti enene yasa babiem
na ya bani ababe somosom pasabe wote menka ewo kejeti Dubai na enshraba ne wisdom adaroma na menfa kwanya we say so na men na kejeti Dubai eja ni nyina ye why na mena na sina minya why bodefo entosufo sprayfo enkufo empaboafo na nanman mafo modedadwe ya no na asedano kesepa enkoma Mr. John Owusu Nyakopon wonhyiraw no onye okesi security personnel samu odwa mu mo ba dwuma pa yeda mosepa said ye musije ye no ye fedodo ye be get deeper into it but sabre no bra Facebook na wabo Isra 104.5 na YouTube ni Isra TV Adum TV de onim say ye wadzo ye TikTok ye de damu bomodin atutumeka na chema ne nso obi so ene nkoma bebre wa ha ye babedie Udu TikTok anobo Isra 104.5 na wa power tap na wa share ama obi sanso ena obo official Ohemaa Benewaa edam dendende wa TikTok bray na ye ni juman midin de Ohemaa B obo said you know meche wade ama weni agi ankasa na chese ochade na atena se abedwafo nso atena se but ene kakra bi na medema na wotwe ye hyase a na esese wote ase ese area simu enipa timi shada be bata wo ho pretend nko a nti amwani ena ho ayonkofam ewa agudie mu bibia anyone can pretend at any time oyira woni ne ti obetimi pretend so odon so no oboa he wakwada wafa na ne ye adwo obetimi pretend say adwuma no be yenso no oboa enti wodi a wunya ye ni da ho na wotwi shine your eyes ma wani na ho nkomodie bibia mu free say obia betimi pretend it doesn't matter how long they've been with you. Evangelist, now what is saying? Bibia fine. Bibia fine. Okay, obia to me pretend it. Yes, enti now what you need the horn your decor. Yeah, faminante. A pretender. Yeah. French for because le croache, pretender. Papa le croache. That's just it. Man, you prepare my pretender. Okay. Papa le croache. Le croache. Okay. Papa le croache. Okay. Papa le croache. Edu. Yeah. Edu. That's me can be between. And you pretender. Yeah. C'est dit binoumienne. Okay. Papa le croache. Okay. Edu les garçons. Edu les garçons. Yeah. Fait deux. C'est dit binoumienne. Papa le croache. Okay. Edu les garçons. Yeah. Fait deux. Okay. So na French ni say men nye pretender. C'est dit binoumienne dey. But me bano na yes dagati for the letter dagati for yene or the letter ababeja or reception ho ti ye pon age se woje na wa wohwe na wo kan na wo hunu se ahemfie no omo frɛ wa ebia no na wo ko dagati school no mate no omo hia me ase wanya wonom se bra na be kyerɛ dagati na kan kejeti anu ase na yenko abepa mo no ye de mfoni ahodo no bi betoto so ama wa hunu ye ko kejetiamenim sa ready a na yemfa bintutu so ne enko na enkomo no abape so say nyasam keto attention pa etwa se yedie enti semfoni no bi aye krado ewo ho a yemfa kakra ba kumienu bi ntuso na brepam no yato yebo na yabo videos no ama mo hye na no fiada na ena ne da so no Bra Facebook Isra 104.5 YouTube Isra TV Adum TV Behro ni so ade KJTF watcho boy enya asem keto me say me wada ho Otu si abadwam dia memfa ni agro. On say adwadifo kuta ade bia friend charismatic. Okay. Adwadifo wa charismatic bi wo mumu a. Okay. Omo eyo omadwen so mbeda na dia kire wa. Ano den. Me kama kire wo. Pia. On say na mami bi ton ayi oba beto mami bi sister bi. Okay. Oh pictures in. Wa ba be di ni dwa o. Etwebehwe bi hey. Women's wave for so in fact. Wabedi ni dwa woko. Okay. You hear na say waso dwa na kosi mami bi ho. Na sai. Wadi ajira. Mami. Oh. What happened? Me see your videos they be have. That's right. In fact, I'm saying. Oh, it was and the machine that I'm the program it wasn't by mistake. Yeah.
It wasn't by mistake. Yeah. It was fantastic. Yeah, and the way everybody contribute to the praises and the worship and the everything. Yes. In fact, I was standing somewhere and I was vocalist watching. I was vocalist. Okay. That is watching. Yeah. And the Holy Spirit told me that today is a Magnesium Day. Okay. The way the fundamental the program. Yes. Even the angels jubilate. Oh wow. Saturday night it wasn't be fantastic. It wasn't be fantastic, Ampa. Eti, not just say way your prelims. Yes, if I went to na every time way if you're the big six. But the way you look good, you know. You see, you are looking good. Yes, what right, paper now? What paper? Lady Good was a white. Hey, that day it's white come out. That's right. It's white. The color. Yeah. Lady Good. That's why they call her Lady Good White. Oh, okay. Because if you look at the picture, you see the white come out. Okay. Yeah. Everything was come out. Okay. Shaka krana echna. Ye beba ni abebo. Niema ye no so enkakra. Na fe when you be ashe. And I do identity speed up. Enkomo bebre wo fia. Obeka abema oba gane betua ye ode na sembe dan yen. Se wonu de, wajitum so we kobolo. Wajitum so ya akwara bone na emom. Ne ha ba ko de be dan ye ne se osre enka yenka wo ma meni opapa embom. Abaya no de say ndi owo mo kire wono de say. Me video no me je na me de aye ma de sisi ye. It is a ready a mama min komanim. Ampa producer bomodin. Sansa akoda no owo awofo, owo maame owo papa. Eti e bomodin de akoda no kokko share awofo no nsa. Be ma no titiriw. Oje ye fel so ene wo share bossa juada. Wo de akoda no ebeba. Na kasa ni nyamo no ye dwumade na no panyin bi free Germany se. Enkoda bi se ono no otesa no ekubolo se ya. Na obi na dom no boa no hwe no no te no de ne ko Germany and what now 36 years enti akoda wo pese oboa no enyi gisem ana wofo ibo modin maame no aba akra no papa nsusu ene ne kasa ya wo defendi ne ho fine no waba ya ye wo mo yiram free awia 11 wonum si TV so pa de akoda no no pe ene odi aba TV so ene yakra no ene na te nimse ni nyina hu hia se emweba yenka se wuntimi yoba nanso akoda no yenka hu se wadwane abetoa ye ne die esese ye nsoso ye hunu de betimi aboa mo awofo no na moye yaka bia wonum si omo ma TV so emeka de se recording de on betimi record eti anya de a wonum beba wodi ne de say biem Kobi se o maame no papa bo afu se wodi o ma ba TV so me de me ya madwen se me pese me boa wo esan moa na eba no ti o mo ya awufo nti ko me so ye mu ne moa wo mo so o mo ma ti me nya den na him ampacho me ba wada o mama so obodua m kakra sa awufo no tumi ka se o mo ma ha na ha ye TV so na video no na meje akola no o mo akizu akola no sa akola no de o ma ba TV so nti o mo afu a meka to mu totally say o mo ye sankwas me wan o mo nya awufo papa tio akola we ko kejetia no ko wi afon no ne e mo bona eno de enka wa hyamani mo nya mebo a ade enka na awufo bi we ni nyina so o ma wo ba wa akola sei akola na wunyansa tie the statement me maame ne me papa wole jaye ntia ma yen ya bra boss sei ti me dwane ato adom ne nsirafo se mo ne me maame ne me papa nkasa no mo ntena se no mo nkambo mu hwe ya wa ne bone wa ye ne se na wo kura so wa be kirem se akoda ya akoda bone yate ase na so mo na eba no mo mpa na e de nsem o ka kire ya wa radio no so ne atiefo nyina no ene no kura oboa akola ndo wa ba akola na nko wiade o yanka anse betua ka o akola ndi wakọ baabi se yenka mo asembom okay momra odumfo bi abase meso akola nim na maboa no mugina so bo na mucho dwa akola no de wo musi ya akola na akola no kwa nyomo ba de wo no musi ya akola no fi se we akola we under age enya kura commander ba na fe asem no yaka omu poli akola no ka keto bi nkwa ka papa no kura sa na se wo efom ho no wo papa no wo de ayi o ayi apaso ne edi
tailor for ni di twitwa de no ana de ya kola na eti hu sa no video na ready ana okay oh na ka oba such an handsome person who will say I have tried my best nipa bi ya fo awu fo bi ya fo me come na no ye ne na obi kan say wa yira kodi awu fo ni me enu nyina ama ene yete ayi reception ho no yete office ho no awu fo na aba ke wona tinti ebi aba ba ye nyina ne say he de asare producer de obeye bia ne ma no ebe free abija aba bia they are ready to do and they are willing omo free ayo nkwansa akura ase omo pa omo ba na o de oba aba ha that what what's the daddy Dabi your video na I just want to clear myself because what we wanted to do what defending TA? Okay. And yes, on. Send you yes, what you say? Move it to me for a day. That I'll wait in the for a day. Oh, what I'm on is somewhere. What I'm on and I want to say, maybe as a woman's advocate, if someone walk around. Into one way out for Muslim moon, one green and one. I don't want to see what one of them. But some of them are going to TV. No one chair from here, so we are family now, but I'm my Papa, I wanted to help one of the people I have before. You can only go be in your money. One of them. I don't think there's some way. When I wear them, or was it say? You say you do the other years. In the entire game, I see a person to go up the door. Now we are away. Me video no, any video na new. Me pe video no and I was trying to convince the mother as well. Ansa na ye de asem be ba no. Fatu so mama na ye nkwanten because sa akoda ne yakoda bone anya nko awo ba na yakoda bone lady ka Ohemaa me da sika ka me ka ne se abofra wo hye wo yema na ye wo dia onya pia asase so a ne dia eno nti omo nsam na omo totoba ne dia nya ho na ye gina enti I'm happy say wa Fred dog supanyin no na omo so dia omo adwenkyira ba because ye nyina na ye say dia se abofra ye hwe na ogina ba biye enti eno dia omo kika ne dia nya no na ye bebae yeah Yere mama ne de na me hwe me nkomanim tentem na nkomo enso da kire de eno so nya asem ketwa kura ewiase na no emu ayehu me de maka kire mu ewiase ni mu ayehu from na ebo na nya papa dabi nti wo ye bibia ye very careful very na wo papa ye ne wakasa me ne wakasa wo si akoda ne akoda boni why say waje no kan already so kwa me kwa fe na minim say why your concerned father che say or you responsible and ka obeka bibi papa bi e de a che we baby afi de oji okay Minim what is about video we no. Sakola we yiraya. Ombe ba ha. Yem fa de na to TV so. Akora ne mom de yem fa ne to TV so. How banyin. My church, and the woman even doesn't want to listen. That is what is. And when my mommy move more, me move no, say Papa, hey, what your mother, what me over? Come and tell me something. That's a woman who doggy, and no one here. No, near Joe, I don't want to way I'm right. You are never coming to
Well, Kobe, who's within the same? Oh, Kafra. Everyone say. Baboni a wote ubebinka but ye fo de uba asase so nye ye fu papa wo so wo bre ya say no say ye maame no ene omo ake maame no to ya dwene wo bre ase papa no wo se ba ya ko lo wo se asafo ena no woda wo fi wo asafo so wo na fi wa ya ko wo se asafo no wada ya bro no dabi papa ya wo so bo ano no eti baba ye nka asem no wo se da na me ya asafo ena me na Yara mama ne de no na me ntane ma we de this time yen so And one of the men pennies and the short and prayer wheel, and I must say, because Passion, the business is it, I know where I was ready to leave the Lopa, or when you Macassa, Mamma, about the sample studio, as I know Macassa. When you come in the bed, only again. And you knew. And you found one case in the case, whatever they come on once. It's to be a mammy, the quack no me buy a sin, my bed, people on the okay, mammy, Kwabi. Obi so bebo. Mama ne da dance say. What be go many moise. So some mama se men ye be meboa. In Ukofie nso ya akorapa. So we nye be. Ah? Me de meboa. What? Posifo ba mu a meboa. What? Na de so yes want me anko school kura no a wusu adwuma na be ye nipa me e be me de. Mami ra ho mami so sisi e the 5 minutes. Nipa binum sa anka ye no me say. I was a cobolos in the beginning. In the beginning I was stealing meow okra meow and my mother stand in the meow movement. Say my son you watching every out of meow again. 03220835818283 stylish yana yankwa yanim na me amema nom ne ba ya fe ya to aso afri ho 03220 papa ko adira fo mo say me kwakwa so enti we kwa fe na me san akopo na za mo no maduma mo ye no ya mo chan mo ma no you are not parents 03220835818283 hello udi ngadi afrefi I'm a black penny. What I uncle? And I'm putting in a brana, me do drag me downstairs. Young Popon Shramopa. Yeah, and I near canoe. We munina so my bad time. So, now Hanana me dream one in Tiasi. TV no better now, so and only when him go and only the only. Obido call radio, TV so. When him go and only the only. Yamianim no crow or Yabata, you know, winning answer. Shall I say? Naima, want to quabi that ma put the jai, and on Missy Awa, or more concert as well honor. Castle you crowd and car, what to be that? Ube say, ye so mu, ama palane jina, now also in the say ye moi. My better on my better to our papa, soon more concert. Ah, or more, me come be a young penny for Ufianka, near the bomb will be on bed till Kenya better. Now I'm Abofrano. Hello? Hello? It is here. Obi, Yankwa. I don't be Council. When the last go, let me tip upon on. You saw upon on Yano Kafu. And next time, Gobana, I can't be good any machine. Share the come so, my me, I'll bring you as a. When your mammy has to be like you for my bread.
sebi me bi ni abadaye but go bad time die mama nam din ho ya no onya careful. Hello ina fudi baby afrefi me den Mohammed me ka fe Santiago Jasi Mohammed enko mama ndi kambo ankasanka wa baso so de be ya o se akwala no beboa no na enye obatan bia na abadai wonu me gidi se bia na ai akwala papa na ankasa ne gidi wonu mo se ne ba entina masa no ma wi na ba yankopon shira. Okay yeah that's it mama fa ba mi ense bi nso so mi wie no na chese de be si hello Ohemaa ina fudi baby afrefi ka so me de Evelyn because I say jina na media ne say why are they having shramu say free pepper say mbeboa Evelyn Red TV oh boy. Hello Bena fooding baby of Refi I phone it in the was a handsome audio. Okay for you Much sense your papa na mami no if I told much farmer a police force and banana. You bet you one among. Okay. We are sir. If I'm not for the area to say what's over work. Bueno. I mean come on. Mate, yeah that's it pa. Hello? Hello, good afternoon. Hello. Pacho Udin baby of Refi. Me bacho me dia when I make a safi Accra North Kanesi. Nanko pon shram wacho. On shram pa ni moduma pa mo yema o man Ghana. Na me on ton su pagumu so. Na o ma mo ahoden. Papa ne make me aka se papa ne o ma me ni nyina. Omo na eye nkwada ne sa. Omo na eye nkwada ne sa because omo mpese nkwada na brabo no. Ebe koso nti wa ba no TV station na wa be kana ye o mo hi. Nti na omo yesa omo nja ni omo ye no na mumu ankwada ne maye ye da mu ase ye be ye no sa pepe mama fa last one and so hello kafra hello baby of Refi Kasa free takwade e ba cho ye nti o that time no papa no so papa nko mu nko mo ba ne ye die ye omo ehi nti no pesa ne ba ne ebe ko nanim. Okay yeah that's it I don't know yes asem yi no meka bibi se esansa akoda no one wo papa ekwa wo se sa da na akura akoda no dwane beto aye no o maami afre wo se wa wi afonso makoma kunsia e wo kegetia. That's right. Eboa that's yeah frame maami ne yes maami ne ko kwa so eh dan na maami ne tie na wo papa na akwa wo tie no ye dan enti se ya mfa akoda na mesha wo fo bibisa se enti o mamma ye ntimi mmoa na na dabi as I say omo show interest in whatever we want to do do one aboa no yini tekemaso abo hey na me go metimi atam ne say enti wo ba na wa gbeji atum e wo wiase nyina na dance abam me ne wonya kululu wo fam ho enti se muni mu ade enti amani abere no ya ye bi pen ya me ho abasem that's right enti wo ba na obeji atum se ai mame buanu mai na ebe wa ya akwada bone ya ye de ebetimi bia na afa ya ti ase but the fact also wo ma we si me yesofo me de mpabo be kokwa so we si TV so ba de me ma na ka lepse ko di duku boti no ba be de that's right ochim duku se de obo ayi fo yi asensa no na on se ajama ko na ye ba tan wo ba se aden naima do de na aboa krama ne tekrema se adia ne yeyi no se krama na nya wo de a na wo so ne musi enyi obeka wo enti empani akoda we wa yesuro ha hwe ni ko mu hwe wa yesuro ha ohia se ye hwe no that's right mo hwe no na the officer wo ba ya ka wo de no se na hunu nyansa se me nko ba bi mfa me ho nko kire se ye pokwa mabokro no na ya ko na aba oh wanya fi papa amfiri mu a wa adoma chede eteyira
se wanya fi papa mfima na ma ke nyina ke ya star o babu sia de ko komra fesia ina menya de we sisia Lilian seasoning powder na ya kamfo de ama wo aso jollof de owo eya akukọ de ye was stew de and afa owo noodles and spaghetti so kama beef and all purpose nyina e ma no say eno na eboa wonum sese pa eno no so ba bia nim kwan ya wontie me pa cho abafu ade aba sese na ma ade aba ko ne se ayewa ne yata atwi no ayewa ne utwi ni na ehi na so na kwa yam na ta no so hi na ta no so kwa yam ye nti na Lilian ade ne pa bi aba ye was stew de ye the good stew ni ma wote ne de na ma ade aba ko ne se ade abufu pa ne se obedi ampesie na stew ne nye de enya ma nyina so nenim stew ye nti Lilian bebo ma stew ye ebe ye de won kwan so ebe ye de ade aba ko ne se Lilian ba de ma ema say what jaye to be den ebetwa okay eja so ba bia no de be Lilian seasoning powder obenya bi na wato free e was 0244 406192 and a 0598910500 and a 0249712246 odium e dofsu commander mama mechiel pa wonum no omunim nkoda ho mra no yie enti meda asem no de ama wonum na fe mukọ a de mara ne sie no na ma ye ne saa eduru se emwa no esese ye de ba ne ye de bebu ho a ye de bebu ho edi se uja no hokọ kwan so a na hokọ omo ba e be hu se de ye be ka no Endpoint Homeopathy Clinic na ye frefre wo se yade bi etiti wo bi ano bra ne ye nhwew eye moja mu yade wo ho na wo nsa no ye titiriti wo ye bibia enye ye wo nante kakra bi kwa no wa bre wo kidney no ye hwe ne ehunu ba bi achemato no wo oba wo pa wo misrew doctor number no me di ki ka atudwa na me di ama na wa frɛ 0244 867068 and a 0274234321 and Christ Spinters wonum initial signboard ne din hwe ne mu Kronoma Bonya e ben Angel Educational Complex Chakrade Wanaji Estate Enatema Community 22 Tachiman ye wo hansua bomode anabre na wonso ebe hwehwe eye woni padua no mu emame abramu ye mo a ede na eno na se ye die naima say according to abodi asase na Nyankopon bo enipa no ye wo adwoafo omo adeye ane wa kosua ane wa abena naima se bema bi wo dem ha na so ne me be ya adwene a bema bi a woni abena tena da bi a wo hunu se de edi efe na abena ye mfa nto oba bi akwa ye de abena to oba bi efe ne abena na chese ye didi no ma oba na chese oba na odimu nti abena mo ohwe mo ne package ohwe mo no ne de ohwe mo no ne perfume ohwe mo no se de ewusi no a esikop na yi one wine at the same time emo na nkasa so enyi nsuo bebre abena mo na se wo no a esoma busua ye fe na busua nkyemfa abena mo na se wo di si table so a ukunu ba ohwe wani motun sampa ya tetu wo fie okay nti eja so ba bia no obetime wanya bia to ye be konkomo etoso mienu so sesi a na no nso eja dem se pow when tutum anya sem get to akra bra Facebook Insha 104.5 for TV to Adum TV na no ya wada na wo panyini bi edebetu ye nimu se ne babema wayira de konfa so yira ye ne se ne yiri nua bema abefa no de ne konkran okoje edura abre no oja ne dem no ba ne wapia ja ne phone ewo ho ene papa no wayira no ne ma no omufri Holland no wo ma bafia oni aba bafia na asemu afri mu ba no mesi frɛ wobi no obi mfrɛ obi na yentie nkomoni mu na ansa na no we ya hom kan eat patch painkiller na nso we ni ye nom plaster eno ane se wo be pepa be ye o ya no na afei wo de plaster no aye den wo de afam ho wo de fam no ma 12 hours pepe wo say ya oni nyina atuko ade ba ko ne se mpacho enuo na ye no nom no saa no ahu enuo bia wo ne side effect na imani panti ase obi asase anumaduru ma afei de wonom kra mfa biem enti amka hitch park no
awu se aba nipadua no ntokuro da nipadua no pesem kire o se enka tete no so kodi agoroba na so ba bi bu ana udompe ana kotodwe wo pa wo chepe ya chekere aya hwetia aya akakaduo ne aboa ne ya de atale ne ya chekere na abom ana ahonka heat pack fo no tena asedi no mu se nimde yakosoro nti ya de aba aya painkiller umpatatiefo nje ne ye aya painkiller bate ye nom wo de fatale ba bi a aya na hema ewa kete se obi a ade a ehwanwa se etale ho se kima wudi ya short time onwan no na yare no ye de ekọ enama no ye nwanwa no Mr. Pharmacy shops nketwa na akese mu nyina bisa ahomka heat patch now super be netto frey it was 0248 509003 and I face 0544 569251 mame ehome wa ha na me nkonkomo no so sesi na fe yenhye ase obanyi na ho to say adumo bibi aya kama adukunko jo na mo free akoye no mwanyante ye bi matiribi abi munyante hwe aposi fogusu ye wonu mu adwuma aposi fogusu ye wonu adwuma okay bema no a na konta no ode no ko ye no na me bai ene no ham o ba de here ne boy na ata de dan woni ne ba ye no ada no woni ne ham na asam ye ni sa asam aba ye pe ne kwa ndi o ni no kasa no o se o nko je se efonu a abosifo pepe na ma wa beboa no na oni no kasa no oni no yi no se o nko Nhyira say me baba hay na me friend no na me say na enti we say ne bo afu say wona nko police station ho biem so one no nko oni police ni no nko kire efo no ona so we de nka bufu anim na me friend no me baba hay ya friend no bisa na say na matese so se wo nko so nko dia na wona ode no call nkra ho no so atade na ehunu bo ehunu nti ama kan se onko na mama ye wo de ya mami kojo ne mami kuma ebalo na so wono so ye wo ye nuaba okay ankwada no ne ho aja kojo ye hwe ne mani ne yo meba mame Ohemaa asemu ya yatena so e na ho so aba asembe na si ya wada no na metie case no na metie me te sem papa say me nuane eyale ye no wo yale ye no na no wona yire ne ho wo wale be we mpa e maame ne de won wale no anti nkwada ya omu abrochire yi maame nko o maame nko okay ana ne yira wa wale sisi on ne te current on ne tie eti wayare na obaye ofabrochire ba enti wotenere ne ho to wotenere ho no mo na ebe se be me fan se be 2 months ni ana me nua ketwa ye last born wo so oboa so ko interview ana wo me bra friend na o friend na osu me no to oboansa yanko ne kakra wo se oba no wa abrochire no ne nkoda de wo mo no ne ru bra ne ne hwi omo wale na ne yiri ya wo wa no sese eti o friend no me bra esu no se adan na o so me fa ne nko me maame ho ana o se adan ana o se de ne yiri ne di ye no ontimi ntene fie ho ana o so wo ko interview ade asento ma ne nya no pa na nkwa ba be fa no na o se daabi obehia no kagitia eye de wakoyira won nsem sese no daabi okay yeah yanka say last born okay yeah last born ana me nua ne free boas nto duru na o hia no ne ne kwa skole to ne ko ye na ne yire ade che ne ne free ye ese won hu ne bra no aba ho ana ana o se ane madam 10 days ne di na nsi woda afakati na waware o ka te me nua ne se me nua na ba ho dia eno de ne phone be ma obi di abre no na mebo dear potty waka the crop potty and yere ndi ye nti opeso ofifie ono wo se wotete ne se yare wenye yale wo de tena Ghana eto ofa ne passport no nkwa brochi nkwa adwuma
etini se ye ka se we bia wa ye bi na place na adwe eso nya sa ne te nti nya se stroke na da bi obi a stroke aka no drive obi a na adwe nya wo drive madam o drive asem ye bubako ba bi fufuro madam o drive me bra wo drive yes one o drive ye bibia enti 10 days no kodi na fijase wo no ne na si ho da wan friend da ko si sada seke ayi no ko me fa so ko ne ade che o fe busa se nuku na ba ho ka se ane ne no ano no nto ko di 10 days no na me papa me ba ho no mbe fa no ono mde som de na ko hospital na ka se nyame ma mde na ko hospital to mo se sa mine de onye obi a wo checke o machines o de checke entine ni ade no eto ma na duro no se aduro no e me fa se 200 million ana ofre me blawe ese aduro ba nko na 200 million anye oba no mo nkakra oh okay eti se wo tue ni nyina abom kakra to ofre me bra no se me bra e me fa ne nko gi konfanochi no mo nko check na ebia na price na wode ma no ebia na hodi enuru sa na mbra mbe fa no de ne koy na se me papa amaba ho to be fa wode ne bae na papa mo kwaji aduro no e de ma no okay to asase wo aduro no 2 months kata ni nyo so ba no me papa ka se onko ne o so onko e de na ne ye na se wo ne current no me papa se onko ne o so onko fie ho na se de na ekoso nti a wo tu aba ne ma me ho was call na fi wasa aba na onko ne fie o so onko e de na ekoso madam e de na ekoso wanko ana nkra papa nim sa ne ma na eba enkra so bomba no papa so papa situation na se bomba na se nye yi am de ne beko papa nim na nim sa ne nkwala na eba wonim sa ne ma no eba me fra me bra se me kohwe no obija me kom na di nkomo kana me bra wonye obi a 7 na adwene nye ana makohwe no etimi ba di tu se me fra bra se na me ho te sei ana so ba oba hu se ne ho te na woni ho eti de bia me fra so woni ho de bia me fra no so but o man kan kire me se na konta fa ne kon kan madam oh ya no na ya me ya no because you need no do 2 months esi doctor so no do 3 months ono 2 months esa kaka 1 month na ko 1 month na fa no ko specialist ni ho no be fa wo se ai obi se abibiduro tu be fa de na konkan why na say why na adana o kasa ya no me tie ready madam so mo fra no mo fra ya papa me kasa wie mo fra ya sapon no so kasa ni na ba na so be fa ne konkan kwa ya duro ma na yere no sanity eto oba no so ni papa mo ya na ko hospital no wonim se waje adura wo no na ni nyina ntwa nkoda no papa no kwa ni 2 weeks e kwa 3 weeks no wanyela adan kola we se ni si fom free play we si fom no adan no papa yela ye asami de ko ba bi o ana de ke yan kola ni frɛ abusa se omo papa e kasa no mo se obaduru o frɛ na konta ne file wo se mo papa yela ana o se what wa yela se sen wodi ne kasa ka che o mo se mo papa se ne ho aye time ento pesa mo behu no o ko sie dabi so papa se ne ho aye time ento pesa mo behu no ento anti wodi ho ko sie fa no ko sie ana me pesa me ho se ya sapon me pesa me ho me bra se wodi no ko sie no o fa ma de mra me ya sapon so wonim se kwa se ne papa ho aye time o papa se ne ho aye time ento ni ho ko sie de ho ko sie madam hima ni ho ko se na hima hima ya sapon se me brother ho ko sie sasa no ka kire hwan o ka kire nkolai enkro mu titwi mi ntibrofo mesra mo recording ni na ho nya se bia oyo recording wo wo ho e betimi abo so feel say betem so ayi wifi ya juma tiji phone na kwa ne ya se se bobi betimi abo enti ko kire ho bra tani ho ya tan madam ma ye ma me ne kasa no se ya be okay sasa enna no kura no concern se ba no power yi se enkra efri san wono mo ka ye adwuman ye ntipoti ye gi asam no ne se yenso ye de foni ni beto so fi se papa banyi se ye na ne ba yira wo ha yenso ye ahomete enti yenso ye beje aposifo ye wono madwuma ne ye boa wono mama wono mahunu ne ntam afa obekwa ko wiase na no penkra ba ne se posi ni se id ne se
Entry na ya churo say or you mentally challenged no. Emma want to be nya adwuma no. Enye said in the kai. Enye said in the kai. Enye no Nhyira no na busha for omo frɛ me papa mo say ne kru ni modam ana me do TV so. Aja na awo mo. Enye said in the kai. Naima that day na Nhyira ne frɛ ye. You said in the kai. Ofrɛ ye was still office work. I was there. The Nhyira ne keka no ana why na betina wo keka asem no bottom. Aye. Nini aba ma no so sa frɛ. In fact na omo kyerɛ sɛ papa no enye onya bottom ni. Enti ya da na obi a wo yira no wo yira ya na ne phone fa he. Misro. Sene ye kai enunti se ye twira ase se oye bodani ni. Enti aja CID na ka asem meka na ye ne yire na se munyimfiri ho. Mi pe mu no kura keke. Me na ye teacher ni mfi aduanan 1962 na me started teaching. Ada wo ho ye me mobonti na me pesa me boa. Enti me ba ye no man ka se me ba no abodam. Tie mpacho. Dada tie ma me mo awo ho. Wo de wan ka se wo abodam. Na mo de o kan ni se yade na ye te se stroke. Na aye se gina na dwene mu kakra. Anu de wo gitum za wo kan. Me kire se Enya na adwene. Ni sa ne nine. Kiri to say there was the electric. Akikino na emu hihye no. Wa nti ne enti emfiri obayi. Emfiri wase ba no. Enu oma won se bia besesa wano wa ha. Dabi. Okay. Ne mom ya asafo na sesesa no. Dabi me wa na wo pese ye ne sa. Na pese because why? I have said me can say me ba no. Ese wo tra kakra wo se wo hwa me. Nti no wo tu. Ono na ma wo ka say ya akoye bibi to say wo ye mentally challenged kakra. But enti sa yemfa ho ne ntonche. Ya yi ho na frim. Etopanyine ana no ya de ne mfoni to so no. Abusu am ya te ase se enye se bia wabodam no de ahometi afrifie. Dabi. Wayira. Sa. Nemom ya also say ya Asapon madam anopayi a se adi ni se. Mpacho. Tie. Asem de ba. Wo kan de nenso. We ya mama aka say wo support ya sapon no. Madam tete ya na mahima. Se adi ni na frɛ. Ese o mama police di bi number say omonko enkochi efo na ya sapon de suspect na to no so no. Efo ni ye hwan? Efo the taxi driver ya sapon na say ya sapon na say ni mi ho one na ya sapon na ka o. Ase taxi driver na frɛ me bra. It was no the suspect ya to taxi driver no so. Aja Dada mani ka say here. Dia wo ka ne se ebehunu wo ba na wa ma. Enti wo de to. Eti to bo dada. Sane wo kan say. Se wo ka say wo de se wo ka say da bi se wo ka say. Se wo bebre dada. Se se akwa wo ka say ya sapon ne atane ham. Atane wonya ne na ham da bi. Me ya na gina ho. Ana ye ka eche ni frɛ say. Si ade ni na frɛ ne say. Won frɛ ya sapon ma no. No mo nkwachi police, mo nkwachi efo no. Okay. So, okay. Ana posifo ye won madwuma. Ande hia. So frɛ no si won ne posifo no kɔpɛ efo no. Na kwa ben so na eje se oba no waji nu a wonum etwa so onum busu me miensa wonum mienu na mo hwe ye ma wo call ya saponchen na wanum aduro no awie eno ye question ba ko me ba ha sei no me kan se me ba no e free time a wo call se na buro chiri no se akola no mra bi me man control bia on ye one tiasie ene say oba okotra ne yire ho wo ha na ne yire frame say wo hu koyo na ajameba commander wadama edino ese enyini manu posem ti me refi ajama enyini o cha me kakra bi hwe ese agro enti eye odium dosu commander na dawo ma wa ya posifo
Ain wonu ma ba bedru enti ya baba modin a me pesa me dia akoda no hye wonu mo nsa na se abatan no ho a wo mo nka ho no wonum ko wo yankum nipa ho wonum nanim mra ne se ma me emra ne se akoda nyanya mfie ndu nwotwe a wasaye die nie ni a kire mo no matem ho ase eye simple fisa me ka de enkura de me ken e maka obi na ne ba yira wa ba ina ka oba ne yira na ba so be na ka ba ka so ma TV so oba ne yira na wo hwehwe no wa krakrakra na we na ka ba ba ka se me yesofu nti me ma TV so dabi fantastic ka baba yes iti ye wo no a ye pese ye boa no so asesa wo ba wo ma de a akoda no we aban nipa eni aban kokunhye enti akoda no ne aposifo no mra na se ma bata no ho a we nya chi asem ena me nya jirigogo fanya hwe odio ma ya mokwa no masinkonwa wonum na hwe nkoda so ni aka asem no KNUST okay ehwa na chese ya ka asem no kama na bibia akọ fine Frankis mamomra we nkatare mamomra Debbie abema no so ni echi ebimra aw ema won fefo mo won fe dodo mame momra mo anaja mo hwe nkoda ensem so bra momra wo de munye gida o mani mu mame a na ma police ni kase we mi ni no woni ne he na me na ye course bi be ya ni ye course wo de wi a mechi course ben ni ye grammatology was school be wo KNUST ya madam woni no okay akodai ye bo commander mane no obedwa atwaye on de na asem nyina ne se o ma me ne o papa tena se aha okay enye sa ebeti afaso aga make you stand up pacha famano okay yeah hold it control it yes. Control it yeah mama mon tena se ko gina wonu mun chen be gina o machi bra usun wa bai 3 stand at the back enti na no ya wada na kodai baaye odina sembe daaye se onde enko be srenche enko maame no papa mum ne sansa wade ni nti no wonu mu enkoda no esei ye frɛ papa na papa sakura wa ya akora bone krono ne ade krenti wa frifie ne so ne awade adom wadwane abatwa nti juada ye de ne brɛ mu mo hwɛ ne so na juada mo mfa ne mra na moa bia ye betimi aboa ma akoda bone sam wo ye ne watimi agyae ana amode akoda ya ba omumra me nka mo asema maka manum sem bia ma mi si wo ma ne machena mo nso na mode mra ne ya adwuma mo ne mu nkoda ho mra enti ye da akoda ya mamo na mo ne awofuo yakɔ anza to de de matimi aba be gina ha ya de mo ba be gina ha num se kura mo se mo ma ya de mo ba ba be duru ha wo se wo ma enti mpacho maame ne papa ne nyina wonum ne kamera ne timi nko hon kam de to mo so man ti madam enu anti na ye frɛ yeni mu mmara no yenim se de ye ne omu be kama na ye yie enti ye dane amam why Kobi odi ne de say Kobi minya omuate eti ene aposifo ne nko ye besi bia me se commander dauma ye beti then we proceed from there what so omuti ase so mbe boa me ye nyina ya boa wa ye beto aso why enye ntokwa ti we de eramase nyankopon hira mu pa jo naima Kobi ya ne omunko ade ba ko ma study no Ghana ha pa chese in fact insuro what insuro Kobi wo de ya nche why ya che o maame no papa wo de ya nche naima omba be control naima ma study ade bi wo Ghana ha pa unim de nti asese pressure so aba from wo ko hospital pressure ni ho sa wo hwe police for ma castor for ma omunyina ya mo fe akono sa e na mo ntini ye hwe bia ni pressure aba from no kre okay mama ntua me komo so eti mama ne kura ne se me pese nka voice ya omo kan menya bitie na mo man koda intina se enkoda no wonum suku a wo mu kuro nti ene abrochi sem nti mo amunim ye kuro mu adaki ni broni asem enti wonum pese wonum anim beba enti ye de wonum anim nsie kakra a o mawie momra na yetie o manu asem e de ampoti nti kwa no mo ba Ghana no mo ba ye no mo papa o mo ba no mo ne kasa nkomo ben no mo ne papa ne diye ye bedi sa nkomo ni nyina eja
ususu say wo ba no wa yira na wonyira onim se wonyira na wo ho anchen yira wonyira ye be ba ha me kan se ye wo ho yo ne ne yiri ati ba ni the friend kura pomma onwe awia ne do so do awia me ka say ne sa na by 11 o'clock anajo no friend say you hunu nti you share no ya hunu ade achi no say according to me yire no o say wa frɛ maami si oni ho o hunu nti o frɛ ha o hunu nti ajambeze utwaniti ase o sha owo he wadwen mu no me de minim say I da say efo because ne yire no aka say efo no aka say ne yade a o yade no nka obi a obetimi ahwe no fast okay nti bia wawia no de ne kwase enkohwe no wana sa no ama busua amade nti ye beka kire no me process say we buy na me ka chan say no kodwo ye hu say oda TV sukra say ye hwehwe no a wanhwe na wa ma nti bien hwe ni yen hwehwe yen pe efo no okay ana efo yi na wotwe say ni na mu hu no yi na wotwe 3 weeks ni won ko no according to oko wonderful office no or say chance court na di order ba say eno de wa by say o pe eye ne call information but say e kwachi efo die na won frɛ no a won nya no na moni ba bi o ye adwuma ya saponso ni ba bi o ye adwuma o se ni fie wa kote ho na wotwe de nkra ho mi ni obeti wo so akote no na wotwe no okay and actually na be say sadia ade de betu from Memphis afa de eche ususu so ni ano we bisu so ya sapon ni so no me de nim efo bia bisu so ya sapon ho ito no so ni so wo efo ho de a ene me gina free ya sapon ho onto ko gina free efo ho fa mele me ni asem bia ka okay mama nkonkoda ya sapon ya gina free ho no mo e bi masa madam ene ye ni me be free promotion ni ya wotimi ayela Sunday now kwa si fomu no Sunday now kwa si fomu no oyaje na aso na di dodo too much ka to se to bu as ye nya nuru ho oh me no oya panyini nti no wo pese ogina mfimfini me de sana me ho but naima dano ye papa no de won kan ye fe ne say ya sapon o say efo no na papa ni fi agrochire ba ono ni nipa okopeke no nti ono de onim dada no ba ho no kra na o ta be peke no ana wo frɛ fo na efo sɛ ɔnyerai ti the statement a ɔnyerai ye yesu anim sɛ wa yera sɛ wo se ɔnyerai idea ɛne na ba bi ɔwɔ no present no na sɛ enne si adi ni sɛ mo nkɔkye na otimi ka sɛ me nkɔ dia me ba ne na ham me ne ba na gina ho me ba chobo ansa nkwa no wo de sɛ Claudia ana Dennis okay Mr. Asa wa hu o mani mama ne hawo ye to ankomo no so Claudia yanka twa na abrofo oh yanka chika chi no ka obeti unti min kan ye ti me ka twa no wa ya no okay then tin na mo ba Ghana dey twa to a when was the last time I hu papa last time you I haven't seen him for a very long time. I would say like more than 10 years. More than 10 years. Yes, but I called him regularly. Okay. Just to talk to him, just to check up on him. Okay. Enti o friend and come be na oni nidi when you call him. When I call him, it's just how are you? What are you doing? How is school going? Just the normal stuff. Okay. And from your perspective, when him say or you mentally sane, bibia ha no. He's mentally sane. All the conversations were normal. He would reply normally. And even the day he told me he was sick, he was talking to me normally. What already fanatical asembeni your friends person be say denti no magana catch what exactly remaining that's why you came from your vision that's why you came from abroad to here your vision to your father what that
understand what you're trying to say. Just na mo ba Ghana. No kwese na mo ba Ghana be hwe no na fe ni condition nya mo ne na ko back na. Yes, like 1.5 months before he told us he was sick. So we wanted to come to Ghana to see how he's doing. And he was telling us like he was very excited to see us, very happy. Oh. And then we came here and we heard, I think the second day we were here, we were first in Accra. They told us he was missing. When did you arrive in Accra? 5th of July. 5th of July. And adabe ni ka kire mo se wayira. 6th or 7th of July. How did you feel? Now who feel it say? I couldn't believe it at first because it was very weird. We had contact with him, he was excited to see us, and all of a sudden we just hear he's missing. So okay, until before say mo be fi na mo fi ba Holland. Before say mo fi Holland ba no. A day or two before mo ba no. Mo ne kasai. No, we didn't speak to him a day or two before, but the last time I spoke with him was 1 month before we came. Okay. And I told him we are coming here. And he's like, okay, when you guys come here, he wants to see us. Okay. And the plan was to be with him and see how things were going. If it was not going well, we would help him come to Holland or Belgium and see if they can help him with his medicine. Dennis, also over country and number for. Yeah, true. Tree. Guys, that one there. Okay, so Dennis, what is our papa no? Oh, find the same. Now feeling to say. I was kind of sad. Ayo yeah. I did try to a woman here that bay. Like, what's your country? I think. Training more. They try to a woman here that bay. When was the last time you saw your father? Oh, same as my sister. Okay, but one in a casa. Yes. And me person me wo. What do you say? Where do you think your father is? Do you believe Sawayira? I don't think he is lost. I think his a contact. So I think he took him somewhere, and it probably doesn't want him to see us. And then. So what catch on and no more dream. Hey, I don't know. So why the mom information say just no I cook get your bayro. Kasa no I be brave. Oh. I SMP. Ayi friend say just say who why the catch on say inform you that my mom. Oh, my mom told us. Okay. When Ata, so his brother told my mom on the phone, but we were there, and then our mom told us. Okay, so why the catcher must say or send a wire tiny or cosie? That was Nakunta. He said so? Yes, we were. So I saved his number on my phone as Papa Ghana number because that was the number I got to call him. So I called, when I heard he was missing, I decided to call that number to see maybe he will pick up the phone. So when I called, at first, no one picked up the phone. And then later on, the number called me back. So I was actually very happy because I thought it was him. And then when we were talking, he was speaking in Chi. I didn't understand. So I gave it to my mom. And my mom was like, who is this? And she found out it was Akunta. And she started questioning him. And then he revealed that my dad doesn't want to see us because he looks ugly or he's ashamed. It didn't make any sense to me. Say no, media na minim sa akokora ya ono wo hwehwe ne ba no enka wonso oba no a wonso kunu ayira no ka sa ka ho ana pia fisa wonso kunu ayira aja wa se ba no we koko cause edwada aye no ade chi obekra me se wo ko okay o concrete wow I'm seeing you fe wo ha no here say ne sister a friend say wo kuta koda
na ne aduro na ato anante nti wontimi nante nti ontwen na wonka ne nua bɛma no ho sei na obɛka kyerɛ me ontwen ka ne nua bɛma no ho na bibia wonne no enye dese wo hie sika won afre no na waboa ho sei na ka kyerɛ it is a see ya da no na mo ba ha no na owen na wo kwapra sei si ade wo nkra ho osan ko nkra ho biem okọ nkra ho say stylish we na yere no number no na friend no ma me hade ama won akopɛ efo no dije say wo nkra ho ma no pay kra ma friend. Okay, your name again? Claudia, what would you love to say? We are airborne, we are on TV, people are watching. What would you love to say, or what would you love to appeal for people to help you in finding your father? You just, anything you want to say? Well, I want to thank you guys for this opportunity. And if anyone knows anything that can help me find my father, they would really appreciate it. Because it is heartbreaking for me to come all the way from Holland to here. It's been 3 weeks now. There's just a little time left for me to go. And it would be nice if I could at least see my father before I leave. Because I haven't seen him for like 10 years, a very long time. And I finally got the opportunity to see him. And don't cry. 2 days after I come here and I hear he's missing. So that's what I would like to say. Nhyira nintintini nitiatia mu nyina na se Nhyira bisa na se sembe no pese oka ana o se de opese oka nyina se de dikan oda abedwafo ayetena ase Nhyira oda wase se watena ase na ne papa ho asema behia ho na wo ka bi na ne osre nyina na se no mususu emi na se o behia on papa because emfie dunia ohu ne papa da afa no wanya bro chanso ko nya aha ne kegeti that's right akabretia bi na wo san akonachi oba kura no dua na oyesi wo kura enche bese to obesa akonachi nti osre so bi betimi aboa no edia ne be yeah okay say a few mo dua ne be fe ne few Nhyira no mani abe mo dua ne be fe ne aboa ama yanya ne papa kana ni beje Nhyira adawma kamesre se oni ompanifo iba kasa nke ensa fa picture no to so na bia an se da no ya wie kura na no wa ya mfa nto so bia mo na Ghana budget no nti bia na obi hwe wa kire wonim no kro be frem pa ya nya okay na de ha mesra bra Facebook na be boa na we eye emma ene ejantam asem a very pathetic, very sad. Enti bra na be boa bi efo whoever you are, I don't know. I can't tell you as a pon. Ne yere na de say. What they say? Hey. Na what come they say? Hey. E ma de ja sa na over ne obende. Ende onim no. Also they say Nhyira. Unsu kuna yera. Yesi wo bo modin bia. Okay, mamene Nhyira nkasa afidie na chi nobody there. Hello? Jana, what to say? Atonya mi adum na wonso ai. Dum kita ye wa hapa. Wadaroma, say wukunu na sese ye se be na wotwe me ensani. Wa free eye wunu ya be ma ya osaponchen a busu nyina ni damojamu a ye hwehwe no. Eba ne sen wo yirai. Okay, me fa cho de minim ni say me kunu mfa no. Be 1 year 3 months ni. O se ne nsamu ye ni du ne nan mu ye ni du. Nti oba ye ne ya try bia ye koje aduro baby. Ye ko hospital ye di gi ne video nyina aka ho a o ye ni nyina. Nti ne issue a woni se me kunu fari ade pa. Nti se ba se bia efia ye timu kura no. Ye pie fa bonten a otimi ko hwese bia obi wo ha a wo hwe nana nti na maka tende ke
na de na say de wo tete o say aya na mi sen ko for come ho na mi to bia nkan ho say because na mo nya ehwe nti no ye ko de do sum for baby say side woni brata ni bi de kire yen owuram anya owuram nko ye ko baby mi yenu ne ko je aduru no e wo sum side ho nti ye ko first 2 weeks e ma ne be no yen ye ko second 2 weeks nti ye ko di ba second 2 weeks no no we no try take it stop so kwa bro back e try take it na nesli wan krame nti o ye se mi nko ja no ana mi se mi nko ja no because eno na wo no wie ana e wo se wo to eno ne so no na wo try take it eno igu ha wo ja wa ko no ana wo se wo ya de 2 weeks time no wa ba ana mbi kan spend day o de be ko da be se de na me ne kasa na ade tia no be ko nti o no say date no kwa woni mo menhwe ne take it no nti me give phone na me na me ai ne date de se ne tia na wo be ko ana o se na me ne ne tia na woni hwan na e ko ana so ni nta me ko dia ma ko nta ne be ko ja me ba na be fam ya ba na me so okay ana me ni nyina ene ni ni aba ka ho brata ene de ne ko VIP station na ko fa ka nti kwam no fa me se ne tia ne ya nti o pe so fa ne ti ana bi kan so apeke me bra o kwam ana ene o se da bi apeke me bra no wo ye krom nti on ne friend se won hia no ko ja ne kwan ana bi kan so apeke na o se onyam peke na me se o peke no ma me ne nkasa nti opeke no na me se openya wa konta se ne tia ne ye nti won ntimi nko sign fa ne brai ene o se sa na wo kan nti so mu du aka na se so la o pase on ntimi dia o de baba because already mo cha ticket na aka ne kwa aka nti de mo mu ko du aka nta ana me se opeke nti o mu ko du aka no na me frɛ o mu si wo atimota na me fa na me sike so la won ntimi nko ana na o sin sta de me se ne ntimi nko ene ticket wa nya refund ena wo se o nko na o sin ai on ntimi nko pese wo be kuma se ba na me se okay Trey, enu ye ansa na obeyire ya na. Ansa na obeyire dia na so ma ni be di akra ni hu ni bie mu na me chechire mu bayi. So bi ta kwan fa so ira ye. Etu aso. Aha. Enti no do ka se won ma no o like on ko bie mu na o san ye no. Ana me se no me bra bra kuma se. Ana ono ye ti edro bia na ye ko. Enti won na obi ka tell me say obi ye bidro akra ono so ye good mind bi. Into ono so tey no ka tell me say no person ko tell ko hwese ono na do ne be ya ana so obetna aka na ko waje huma do because aka be be isu hum ana mba nta aka obetna he no so be ono me bra be kwa kwotena ana mba nta me de minti me ne nko because me ne ne kwa e ba se ko je do na sika sam ne ko na bra ne me kwotena no ma ene ma be ba say nto pedi o me ko je do ne me kuma se ana o se da bi new person na ye nya no ne say 2 months ne ho beto no nti 2 months dia no ko kuma se ne ho aforo no obeti hospital no na oya ni min to bi nka ho na on fa ko je video ne nka no won le for 2 months en so aka nti se ne ho to na no obefa ne bag na so me ne bag abere no wo twa ticket na okọ na me so okay e ye so sa dia on ko kra papa so person ne me bra ko so ma ne kwan because me min se na dro no no ehun ya ho mete ebi wa me ne ko on sa na wa no wa dro no oyo bi on sa da mpa dro no sa nti no so papa ma ne kwan na papa na timi ma na dro ha ba say ye no say me no brand me ma o ko papa o mo e no no do so betimi dia na o so na kunta de so ni mi enu de eno ani say o ye yin ya o de be no do e na me say wan ko ka papa ma ne nko e na o so wa so mo ka so mo di 3 days of massage ama me brand ka say so on yan ko di na do ne dia o no ko wo ja ne ho akọ na o ni o bebre o e wo bi ye wo so ko ye enti na me brand ka so ko no so akonta me so me nko na me ko ka papa ni be net na me no ko mpese me ko tan obe 2 months na mka tem bra tem para taw 2 months mka sam ya na me dimi kunu ko but o tese de 1 year 3 months ne ka ne niema na se me ka ta kwala kan ho me ni nyina e say twani ti abra wani mbra ba bia ye ya wo yira ye nkan ne de se say wa ma ya hu anti sama islemu a unhu de nti o ne me bra bankan wa ba yira nti ma me ntire me pa taw wa ka say eye no o se okwa hwe ne ho kakra wo kuma se nso kura afuno no ama wakra papa wie ya no de okwa papa no ko iso ko dinu munro enti oba ye no me ne kasa da bia mo ka tem la sa me frɛ no mo la pass e no say o ma ko de niema mai ne je pepre hwe nti ane niema bi o ma to de ko enti papa ni so o be start e do ni Tuesday so mbe kwa koje e na me so okay Saturday na me frɛ no na pese me ne kasa e no so o fro pepo na o mo tuso nti o du fi ane akasa Saturday ni me ya kasa no say e do no papa ni say o be start ane ni Tuesday no ka yensa me friend we dia 2 months no o mi ana ni no onom be 2 weeks ameba ho no se wate Nhyira 2 weeks no say e be so se enso me ne kasa Saturday Sunday
And I'm a friend of say, my friend, I want us on fat, and what's my father friend to do? It's for the other. Oh, fear no, but not the phone, and I'm so fair, you could grab. Into my friend, brother, 9 to 8 more. And what's your friend will refuse into realm of a man in a casa, and I'm so fair. I have a kind of family, besides, and say, open your room. And also, you are a boy, bad you are, I said, you're not going to me, or maybe I'm not for women. I'm to in the did you do some beer, and you is almost so. Now, I said, and it's still a hand and name and the beer would be, and I'm so okay. Into my time, I've been afraid there 10:30 more. And I'm so binia. Or I'm a man in Cata. I don't mean who know. Maybe about when you want to share for you. Now, me back to once. Uniano, okay, say, Uncle, no call one on one throw back, once one Friday 10:30. Then see a man friend say, you could Ayobia say, or me branch up and brother phone and manner, or better catch say, I can tell you, I'm a person in the back or a type no. A person call us a mimi phone and a friend on phone than in saying, and you mean, while you and me could be able to put your friend the 5 hours. But where in the own say what to say is why yera. Ah, yes, no question by Muaba. If I told them, because of say, Minna Casaria, and then you make 9 o'clock or 8 o'clock in all PS50. And see, 9 no, I'm in the back as I'm in the Casaria. Tickets are or try natural say, and cannot percent or circle back no, our. Take it in the minimum, just a minimum, so on a name of dear. And I take it in the crime, yes, or say, if I send the Alfonso. I'm a chance I say. Now, everyone in mail, and a minimum mail address because I take it. I'll cry if a pastor or public, you make a minute to say. I didn't know if a pan or say. Now, officer of public, no one can bear 2 weeks before no one take it to Mara. Yeah, and you be now where no see only talk at them and do not want me to make us money in cook. Okay, what's it on the travel session? So, man, on airline Ben or deco? If I saw my shame, you were not talking with this. And I think the other day to make terminal, not in your way to come and come and say, me make us a day to be your channel. No question you say. And you're something I need to me. And so one I need to say, Nimian from Hannah, Nimia boy, small boy. Okay, me bow. And date and inquire now share what ticket and so one should be BM seat number. One should be a man should be BM what ticket and listen, let's say. Minimum say, and I'm becoming a with Rabba. Or by 4 times or 5 times. Or by no be stay for almost 1 year. Mina me didn't call hospital. It's a hospital base. Mina me didn't be I mean what the animal 3 times a day. No me union ramano. I be a man as a big group of one crime. There's one you send me because I can take it to my family and Bolivia. I don't take it no China, honestly, no machine. It's the man, person may be and talk. I say, if my now, which I take it to the man, if I say, my boy, could never one minute, but I'm some of my money, the man who says in Cocramia, and come up to your money, their bro. Mamma, who might be what Belgium only try to take it to the man. Say, Pacho say, Pacho, my minute the same. Or if of mammy, mammy, dear. Meaning of the dear called the Miku friend of mammy, the son of the friend of mammy. Me na kasa sa na me friend. So for my minute only mo number ni mukuno number. Ana twa ticket no e de ma eye ukunu. Me post of my minute twa ticket ni ma no. Okay. Me ba me time me say day before say me kunu be ba na. Me 2 days before say me kunu. On na me hu say me kunu e be ko. Ana so no sin Nhyira bo mo ho awie. Ana so mama ye kwai. Ana so ukunu ba wonim se wo ba na me si da bi o. Nhyira me ba. Na wunim se ukunu emei wo me fra brochira babosumi mu me kunu ka tell me say Claudia say the baba ko so the baba na e friend Claudia na won ne ye fine pa oba behwe no na se de waye tan no mpese enkwala ni be hu no ana mtenkwala ni ye o ma e na wo ye hwedi enti na wo se waye tan mtenkwala be hu no se de bi akwala ni hu na obesu enti de no ni akwala ni kasa ye no ko wo sun sa na mtede no wo sun no se akwala ni treasure. It was only for about Parana, yes, say, or Yari, may you see your summer for an friend or one. Yes, you say, eh, beer, or Casa 1% and could I be willing to be a contact the next year, Kaka, Nanka, what needed no one to shine your fine. When yes, you are. You could Nanka some auntie, or buy no Yarino. But Kaka, yes, say. Only a boy to club, I could be fine for Mukum could 10 days at one time to say the way you knew me, and no, and no, why, but any of Papa dance here.
Nini anum bibedi adansi to mbeka no kwa ne bia baba ko no e na kwa e basa ne mi sha de pictures so am de pictures ni no kudo fra no aye basa kudo bra e ba skwa no otimi da wo so okuma se no ontimi nna but obedu askwa fa no woda wodidi kama oto de na pepa wo so ko de na pepa ye kokko ni beans na ma me sha bode no chikokko ama no oba e woni o me ojo kwa mi hu no Nhyira woni ma me ko ka say o hu kwa me so kwa me nimu no me di na kwa me bra no ana me ti taxi mu a o me bra ka say na yiri no woni o to gina okura me hu no na ebre kwa fija ase no ko hwe no o se me bra di enti ama ko hwe mi ko nda ne se me ni mi ko nda that sorry o ko no obi boy no be fa ne kwa no wan kra me mi ko jane photo wo me hwe ne call log me no contact na wa friend na number kwa o di friend so o ka so kwa ni kura ni bi wo delete number ni free so Echirase enti bebe wonshire ame badie di kan wo say o cha ticket wa mama wane na ye machine o ye say wa mama wane na ye machine enti na ne na awade no awade no wade ne say mami ade na me statement na me make no wo bi sa me kwasi de ye machine me kan ko na wo bi sa mo say na mo de me kuru ya de won kan ho asem na me bi sa fi say me kula wale me pa so ma me kan asem wie ame ma unti me ka wasem wie eda wo fra ya utuma ne mane wo mo production wona meti wo say eda no wo fra ya utuma ne mane wo production no na meti ho say de uti tuma ne mane ye hwan na ka asem fa me kuru more than only mental talent na da na ya bari hwa no wa ma bie the enti ma bie de say ka mi fa me ndi ko bia wo ho asem ka ai o tum na wa ni benya ho asem ka me wale mi kuru nti de mi kuru pere minim de on pere minim ana o se wo wai mi be de mi kuru because first all ko wan kra me hwehwe na nta na mi hu no enti we mi nta me hwehwe ni me hu no okay so ma for mo hu okay waka ne sade a yam fancy o safide enti re no bra simple mi kuru ayira na mo ka say ise say mi kuru me da kete so me ni pitaba wa ya ni 1 year 3 months me na me di mi kwati de na koba na me hu mi kuro mo pesa wa ya de tie tie mame obi anka se wonya de o wonsam no a wo keka no emu ntokro ne doso me kan kire o ko ne dia he enti mi ko de onya mistake ba bia na doso mi ko de onya mistake me ni mi ko te na mi kuro ko ba bi no every class ti afa wo stra ka ha te ntai bi bi ko bi di yawa me ni wakata e bi nsira ahana me wana me mpebe sama de fame ko because ko protection on me ko kacha me say e sa me say me me ko me say time kwa bi na say bi na me di kwa say bi me ni ubedi na me ko silent ba ye oba ye me di ni ko hospital me ko to no gina ho pharmacy me ni ata ko so no ku do say mo chema say na ho na wo sika nya ho na wo mo chema ya ta ya na me ku gift ya sama wa na ku sika na ku do gina bo nya ho na wo ku do say mo chema say e ti ba de bi na so ho na wo ku say bo e mi ana no mi ko e mi vita aye wo kuno no e ti me ko pri mi me be mesika e kan ka sa da wo na wo di musika e no aso sika nyina wo ho kan to no sika de ba na ko sa sika nyina wo ho ku ja boy so wo kunu da mi sika ma o to wa o ba je primi ku mi na be mesika o me ma primi be mesika o ba ti nya wo di sa da wo na wo di sa bini kura na aso sika wo ho aso wo na wo ye di a cha no aso sika wo ho me yes we say that me ko le plan ti ya kan me se me go me ko ni ma se me ko kwa de me ka mi bra ka chata so won kan che ai wo se ba no kwa bi won kwa sa ya wodia mi bra ka chata o ka chata ko mata me ka ba no obi ya no so kwa sa ya wodia okuno o de wo ka dia ka no de wo ga na ba so ojini sika ga be na ji wa sika dọ́nà ọ̀bùdí dín àtàwọn fún ọ̀sán lọ. Níbi dídí gẹ̀ẹ́bí àtàwọn fún ọ̀sán. Ṣé jẹjẹjẹjẹ náà mi dẹ̀ ọ̀n fún àṣọ náà mi ń tiẹ̀. Níbi kúrò náà mi ń ṣiṣẹ́ ní o, mẹ́ni ìbúra àbẹ̀lẹ̀ yẹn dẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n lọ́kọ̀ yìí. Ètò ìfọ̀nù bẹ̀rẹ̀ yẹn wá ayé di èhìyàn ni paa. Pẹ̀yà adìẹ paa. Ẹ̀dá wọ́n káàtó gẹ̀ẹ́ no, wọ́n ti bẹ́ mọ́ ní dáìpà no, wọ́n ti bẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn, wọ́n kàṣẹ́ mi ní akos. Ètò ìṣẹ́ mi abrechen wo betu na wale no wo to ye young girl no wo ni abrechen no wo ba yo ya yi na o le drive me ko be bia me ko be me ni kuru na ekwo ti kana ka wodi nachi ka wodi nachi wo hu o se di ai no se di ai ni papa se di ai mi se je si kana ka wodi nachi
Ada mi ko ti abo tag na to di ki agu mama fa na. Odo na mi di do mi kun na me wale no jisika. Odo na mi do mi kun na me wale no. Edo. Ana ni nyina menhra. Odo 2019. Mene ne tra 2019 mi do mi kun na me wale no. Le chempra 2019 wa. 2019 no yet go. Oya juma from Broche discuss bro about 2019 na wo kan. Wo ti ga no. Wo che Broche. What na mi me ka mo say no bi se ni ba ko ni ma sem say me ho yo wachi. Oh, in the name of say, me do me ko ya le. Ana mi ko e fifie. Mami, I'm for West. Who's who can do no? And it's some now be some no. Me na o be ko say me say me dey me di ka be di na ti asoba our time kunati. If you can see how be say bibi ni o say me no kra me. Say you dey so ko me ni nti. How di Mama. Ko be bia me ni mi kunu na eko. Na oba ya ba ni nyina ni papa na se wo mu musa no. Se me kunu di ka no musa so be di dia kra no. Who's your pastor? I don't oh my God. Why you pen over the gun or telling you what you're Mama, me ba mama ncha asem wait here. Come over here, Nico G. Ado. Come on, every time we do, I have 2 weeks in for you. Mama, me for 2 B. And no, nya kwa na ukura yare amu ahwa no. Kwa na ukura yare o. Kuruma dada mu onu kwa de won keka na won kama. Ya tu kuno, me ndai mi ko. Ana me mbira mi kuno. Enti mi ko fun so wa wonu a eye hwehwa no bra de ncha so why? Enti mi kura no. E o tam o dwe me ho kakra se ah. Enti dia na mi ko. Me say, wo se wa yira pe ama wa hu no. Enti we nsu be hu no a eye hwehwa no bra wasam no aye bede ye ncha so. Ita ti aba to yi de, me da ma me no. Mi kura mo da wa tira ko ma se. Mi ko mental challenge, mi ko mo. O kasa bebre ana wo expose wo hu kra mo. Me de bi gina wasem no so say wo se wa yira pen. Wo no enti wensu be hu no a eye. Asedanka Yehowa. Mi mi kunu me wo ti je bi dia nya na mi tra rade so say o man ho ba bi dia nya because mi kunu nya mo yo. Amen. Aya stylish. Aya. Aja. Sameba. Abraham said this is Janine no me kra me hu de me nya me hu. Aso ni friend ka so beto po abowa. Ni na o. Na be so. Johnny ne brand ese. Okay. Wo twen. Grana kwa. De na ba nti no se wonim se. Obehu no. Na asem ni no. Area super. Me ma me bu ba bia mo hwe. Nti na ya na meka o. Me mfam ti nko chef nya fidie bia na wa brand ni ti hye mu. Say why? Apostle ye won mu hwe mu. Yenso ya mu abia ye wono. Efoni no mo sanfa to so ba ko e. Na yenhwe e bia na obi ani atwa no so. For all we know bia o mo aye kan kwa bia na obi ani mo hwe. Enti yemfa no nto so. Na oh, man nyina mfi so dia se yanko. Man kate ko no. Papa ni no da so no. Oh, such a beauty handsome man. Oh. Ni see be hu no. Me ne ya adwen. Ampa be hu no. Because opese ohani ku. I'm sure be why. Be na bia na wani atwa no so wo ba bi. Chocho skincare product yenko. Me pa chocho no scent. Ya enku na wodwa so efe no chocho no obi anim dada. Enye na ne ye bebo chocho ensamra ne. Ana enye ne ana chocho ye bebo no baba. Obi anim chocho. Sunday school for say chocho. Kindergarten for say chocho. SHS for say chocho. Ana one more body degree say chocho. Enti chocho there me pa every corner everywhere. Every mentality chocho. Be bia be ko bia chocho. Okay. Scent efi ni pa. Okay, Mr. Wada baby a wona bia so bia mu obetimi anya bi na what offer was 0504 555535 and I face 0551815388. Cindy Moya Moya de and 1 year bibia. Madam Cindy, Mommy Cindy, Headmaster Cindy, and Lady Cindy. Cindy dear. Me pacho ura sa. When Cindy Rice. Cindy Rice dear. I'm so ndi bi ache. Cindy Rice dear. What kaya dear pa o ba ko school na money Cindy Rice dear. On say e bia adwenem. Ana Cindy ya mu nyina champion. Yo, baby I was to be Food and Drugs Authority. Ama kwan say yenton syntax tank. Tank papa eno na nya bi na wo de sifie beboa wo yie. Me pacho onye guy ya wo guy ne won nigga. Ane won niggas. Me pacho bi o ya guy ye niggas bia no isu syntax tank. Syntax tank ye tanka. Etu fia
obi atwam otumi se wabobra on se obag bi wo ho na se uni bi obi ase o mobra ana sinta tank awia ntumi entache no ana poto bibre ne sonsono ntumi ntinam eye tank empai eye tanka ensuo gumu a na imade afa no se ensuo gumu a ni tete wan jo bomade ya na number ba ko peso e na betimi afre esi yemreye to nyina no na chese kan adwuma no ho Frey, I was 0244335168. Online shop on your syntexgh.com. Tap and open. I mean, we am a war. I will try to Ghana, Pebby. Me pacha. I never couldn't say. Debbie, I don't say here. Nahima. I phone ya grady. Anna say no 2 for so grady. A cromfo na grady. Say no. Omo your friend be pocketing. Enti aya Ghana no say ya grady ho. Yam first can say botomu nante amfoka me pacho ye be pocketo okay enti je ayi tap and hawk we be now the ayi cheap ye can say card ni bi thank you fantastic wa kwa brochire wate me pacho card unya bi na do sika gusu a ofro car na fa hweso me pacho se Ghana ye se abrochire car o ta tu top atu a obehwe riska ya card bi kwa pe o frɛ na now dey hwem me pacho na driver na be che o se o ka 2 million okay card na ne machine na be kyerɛ o ka be kyerɛ wo ka na watimi atua sabe ya wo henyin mpoto ho ntu betimi download e bi o Play Store announce Apple Store Frey was 0535125004 na yen register maw for free better no de wonim seba no betting sen kan e bia wo no en na ye number 1 register per account ma ho verify account no say one of the first deposit no fatum na nya bonus ni bi na fa show how far ya mensuro x-ray ekra yanko faith homeopathic clinic na ye nin komo kakra wapomodin ti fa waso feme doc me makwaba ejoso Ohemaa ewie mu finance na that's it the chance of from Faith Homeopathic Clinic e ma obibia o hwe ewie Faith Homeopathic Clinic e baby ba ko a ya kwadre e wo ayaresem we believe say ya de emfa kwan ba ko so emma na obia ni ho a obetimi afa kwan ba ko so etu ya de ase we say ennioma e de ya de eba ennioma e mani payare no e doso pa when you say the causes of diseases no e doso na enunti na oba Faith Homeopathic Clinic a yednam homeopathic kwan so the holistic approach esayare no eno nti uba ye wo acupuncture wo honom reflexology adwuma uba Faith Homeopathic Clinic ye nam aduane die so e de sayade ansa na ba edunu mu a ye wo conventional medication e wo hwa ye de sayade ye wo herbal medication ye de sayare ene ye wo ayurveda treatment aside ni nyina no uba ye de acupuncture adwuma kese pa because we believe say kwan area efa so ebe ni peduam no edoso san so na kwan de tu yade ase no so no edoso pa nti Faith Homeopathic Clinic say bra na be chef fidie me scan 36 nerve endings na yade bie wo ni peduam no ya hwe etu ase o kira 28 July a World Hepatitis Day e wi ase nyina e hwe abo ban etu yade a ye fe no hepatitis B ase na tie study be aba o ma release the say about 57 million people and currently America say almost living with the area of dementia because dementia idea adwemu yade a can nipa e mani refifi ade o ye ma bebre sabi wan hwe kwa because adwen no asay na diama sa statistics we akwa ye hu ni say after say you 57 million people are currently almost battle with that condition no every year yenya 10 million cases every year are almost joining that train. Faith Homeopathic Clinic oba you develop a health plan depending on health condition or the buyer. As you shame about who say nipa bia normally say ya be a down so check. Now you really near mental condition crampona. The fact that I battle with that condition now for so long into me kono. Obi timi dwene ho a na also falling into dementia because on tears say ya we na be done so ache no tina about Faith Homeopathic Clinic one of the holistic approaches empaibo ye bompa ye pa sa na ya she dwumadi ase aside all the scientific approaches ni nyina no ye gidi say empaibo ho and obi ho a enam say ne de na done so ache nti no ofo say hunhum bi na ye no na so ya hwehwe ma say enye hunhum bia even though say ebinum wo hunhum ya de a omode nam de na so ba
Faith Homeopathic Clinic. You use all the scientific approaches. Edia Sawya no. Ya pon adwuma na dwono. Na yesa ginem ebompaye because we live in a world of dualism. Honhum and ahonamu. And it's yes if ya die bi aba oni padwam a wahu bia no. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Na yenye bre enhwehwem na yensa wo yade. Wo yade ada so ache. Wo de anante wo de akini. Waton ajapade nya ho ntimi nto. Abusuani na yare ache wada ho for so many years. Fanibra Faith Homeopathic Clinic. Na yensa yade. Unim say ochina world hepatitis day aye hwe brebo yade no. Research bi apie abetodwa me say all the major terminal diseases say akomayare. Obi benya akomayare beko no. Na brebo no eye contributing factor. Ekwan be so na brebo ntimbe eye contributing factor. Ema obi timi nya akomayare. Nipa bia enim say aduane bia ye di bia no e convert it into glucose energy. Ena sa srade nuane e ba ye ho nyina say ye good or bad cholesterol no. E was say etimi burn na e circulate fan nipaduam na de ye waste no e pie through nipaduam in the form of urine and sweat. Now so nipa dodo na ne omudidi a if you kra bi nti omo obi o ho a obetimi nante from junction ha bom so ha isha fm ha akokeje tin fifi pa ma wi say de bi nti no research apiem amia say liver no be dysfunctional and also see one of the side effects it ediba the nam say sa cholesterol na a deposit woni padwam a intimi ben no e major cause sisi ntini mu a emma moja ntimi ni efusane ye it will become na be contributing factor ama obi anya akoma mu e yade masro the diabetes ni na sichire akosoro watua bibie sese watua bia ya tua bibia watua nanso still we checking sugar and also Fabra Faith Homeopathic Clinic ye be boost oni pedua no ye boost liver function ahwe bibia a contribute to amasa a sichire no edaso because the entire ye can liver no ho asem no aduane bia wo di bia na convert into glucose energy liver no regulate the amount of call blood him at any point in time. It is a liver no be dysfunctional na entumi and regulate and also be contribute ema sugar no ejinasoro. Ochai world hepatitis day ya sha say eleya say wo bebe bia no ye check liver na for free. But ye check liver na for free. No the state a liver no ewom. Oyonko brebo ba ko pe. The entire nananom de oyonko patoto brebo ho no. Oba Faith Homeopathic Clinic e be chiro mo me yonko brebo yanka me yonko ason yanka me yonko ani yanka me yonko hwene oyonko bi kro ma wote de kwa yanka ono ye ka me yonko brebo de a won so yonko no yonko a osombo pa fa numbers we ne free okay ne makoko bin 18 ho no ma be chef die nim ye scan 36 nerve endings ye to ase de ma wo nkran ya ko Santa Maria Abuja Junction ho no ma ko for you ya Landry Managers Road Poly Junction Kofoidia takrade fo nyina monko Anaje police station che honoma bogoso old asida boga bronze hanachi honoma ase kumasi na wode a bra ahene makokobin 18 mu ufi santase eko boase a kwantempo no so also besi wo ahene makokobin 18 mu honoma unya si ya bizasa yin fana Faith Homeopathic Clinic ewo enuom kitwa fi ho no eho na woko akwada akra be chew bra beta free no ni bi na wani na so ayi receive no eso intimate free your number we so 0244 58 38 59 0244 58 59 Tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na encry for na emfree number we 0540 710 940 0540 710 Faith Homeopathic Clinic. Aka 1.5 minutes. Aka half crown near the Kakama. And one. I tell for intinia by a small bibia. And the catch of Bian say, if we are near Chinyam boy, I can't live as in. Obi nso to no obebusa se na brebo no ne ho techema ne ne die na ebehya se dance ama na hu se ne brebo ye dey ho techema kwase yakopon yansem no oboye no ka se ne padua no ene yen kasa empre bebre ana empre pi abra o hawa ye dey aba ne padua no eti ho na obon se bi washa se wadidi nyina etimi sesa obu okura na ya na abofo no ye dey ejina no so pa abra wadidi awie no obi nso ho no so ne die na ya na ne dwonso no all of a sudden no bensani ye dey change obi nso ho a ebasa na ye fra de bi ascites brebo no a ye dysfunctional no bo se bi toxins nnuane ye di nso ye nom
bacteria say wom and answer pathogens say wom e ko ni padua nim no brebo na dysfunction ntimi anya ho adwuma nti no leaky free fluid nso be gina nipa niem na titem bia no e be makro se na fu no ahye na so nyina sham umia baby wo ho na atom baby wo ho na ye din nyina pa che se brebo no ne ho ye de e kire no obu ho nso ane de na ya na titiriti e kire no na na se ni pagya na to some extent no brebo no so ye kese a etimi de ahokeka ba. Okay. It's a dear friend of etching. We both how it's me, you know, especially what you know. So I know na infection. Yeah, but one so much na. It's me this etching here day. Severe pain. Maybe and the an wording. And will be to me this. I think a junior sound. The so abasa na to me cabra to me particularly. But your baby winning. The say they can you free screening. Take advantage. You know, hepatitis ne. And a young man who and as Africa say no. Hepatitis ne A to E. But they are predominant hepatitis B, C, and D, you know. Na ni nyina so ya ade akonya ba wutimi de sign obi. Eti bra be hwe wo de no se wo de ne de obetimi de sign wo household. Say ya wo yire se wo ma wo pia bonti obetimi de sign obi. Obetimi a no na faith obi particularly ka bo ho ban. Na me ka kram ya ma wonu na bibia ye den. Aye kama. Won so de ne de sign ni bia no so ya be ma wonu. Ye nyina na boost immune system no. Eto do for what say wo jana kra ni sesa to me ka na bra faith obi particularly. Ye ka ni say no. Nye be bo no kwa na hwehwe kidneys nso nyina nyame boye no kidney no enye oni padua ne so ne na moja na edi afurisa ne wo mu no enso ne so na purify no ensa ntew se de be ya ekwo ho na makwa ni nyina cells na edi ne padua ne ye adwuma no mo benya hoden na kidney no busa ho se eseya de na beto onye ne bebire ne beto o ya ban kwan woni su ni so ne ye wo be da so ne kwan ne so e de abeya aduane edi the surgeon who ye pa it is someone so often tata when he die yellow on sa die yellow skin no ni pedua na aye pale to me can never fit to me particularly all of when e ko sinyambo Saturday nyina ye free screening for hepatitis wow bra no know the state of health okay we kra na de na nye nro kra na lifetime modification and the counseling no futu aye dey akato because nyankopon sa nkrofo bi yare no o ka chom so omo nko no omo ankoye dey ankoye de omo ye ya na yare ne ba ye no na de chance mpo anya dey asa mo omo so etuba fetu me particularly ka yare no ye hwe de ba ye na ka che se me nko hu biem na e ba oso na ye kese a na ne wa ojejirige no so for number ni sesi a komasi ahene makokobi 18 mu Accra so tu man tie kujache no pe okogbogo so nso ye old Asida clinic boga abun sanachi ko for the landry managers road Poly Junction and Atakrade Anaji police station MTN number 0244 58 38 59 0244 58 59 and to go line 0275 96 94 14 okay where are Abro Super Blast insecticide spray and tontom dear one no my drop any abo bia warrior from no when ya Abro Super Blast insecticide spray no bia ebekuma bo no mesrew e gasu ba bia we friend one blast total protection free I was 0243 690064 0243 690064 mesrew ba bia dream my try ho na yanyen ka to kaka ekoba yebetwa so Today's class is going to be an exciting one. Now, who can share an unforgettable moment in their life? Okay, Asempa. I'd like to talk about my first time. It was her natural look, complemented by her favorite green silky apparel that caught my attention. I have to say, she automatically possessed me with her smile, which exposed her beautiful white teeth. That's not all. Her enduring signature perfume could be smelled from afar. Madam, why do you look so surprised? My first time with her was special and irresistible. I'm talking about Cindy Rice. Cindy Rice can be found in selected supermarkets nationwide. Cindy Rice, sweet aroma, great taste. This advert is FDA approved. Yo, Charlie, Telesurface broadband code anymore. Data no so copy 40% na make bundles that no ahu. Near Dennis say bundles may expire. Hey, fine ben mo krom. A free speed I want to mean siano because free fixed line calls any data with be chego infidia 9 so. Telecel ma with data hu wire. This is souvenir. Ano kwa Telesurface broadband wo home
Say you fear an hour with you. Experience broadband stroke Ankasa ewo data so 40%. Ewo telesurface broadband so. Let you kadada noa. Utibicha wo data spanuma ifidie 9. Ye mo free fixed time. Now the calls. And a fixed broadband home waye. Ya sheda asise ama wo fie. Ana weduma. Subscribe ewo www.telecel.com. Ana download the Telecel Play app no. Ana ko Telecel retail shop. Telecel, connecting energies. It's time to believe in you. We are changing, so should you. If you're dreaming, don't be afraid. And in the valleys, keep your head up high. Dare to dream with Puma drinks. Puma, yeah. Believe it, you can achieve. Puma, oh yeah. Clap your hands for the whole new vibe. Make we set the place on fire. Oh yeah, come alive. Puma drinks, a whole new vibe. Proudly produced by Casa Preco PLC. This advert is FDA approved. Way and almost fun. Bioglobin syrup and absent. Mojedru. Rich in iron, folic acid, and B vitamin. And Drew, who are a mapodino. And here I know when they are. And yeah, Madame more capsules now. Oh, say ya now we are what I'm for the catcher was say. When I compare iron, when you could be a man, what time press and iron. Bioglobin will be it. When I come on my do, when I baby to iron. Hey, Cyber Fire. Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. Bioglobin syrup and capsules. Eya Pomodiedro. FDA actually doing cartway at Ade, couldn't sleep at night. Yeah, from me, Nana. Takase. Oh, mammy, no papa jaware. Nano de so Mike no ya base now you bema. Hey, cat ben way dan what you can am here. I don't know ho near you. Nkofo bi na yi wo ho. Ade. Wona mo ano mo chewo se wati ko ham de wo ye de ye be yi eno ma yi. Madam fu bi na ye mesa. Eji bi enti na ba ha ka che. And I'm papa, me mammy, and then papa jai, and I'm mammy coffee, Bema of running over. And you got Bema and then you got up food. And over me mammy, I can't say any young man on food on your call. It's your call, and no mean you have a call on the hand. Near the net food. And Bema and share me my amiga. It's in mammy discounted to one offer. Ono so discount to anu afa nti yes ana ma me ka se yenko akurase awo me na na won kondudias no ka se yenko ti eko yen o ma me apam afiri ne nchen se mo nkokọ na nguduase esa so discount to anu afa nti na me na afa wo de wo mfa bi yo we need to do match in the nti okay nti yeko enti to aso yeko yen ana me ma me nso ani yenu aba ketu ani free etu free ku fo di ha on ana o mo ba ko no nti me na o ha adwen ana sa ko hu ba mi o te wo ko no asa ko hu nti hu wo no no ye se ni ye mla nti yeko yen still na de no ya no me na me ku school Kenya ana me jai school na ko ma u jai school no at form saying class saying from 2 to JSS school won we bi when you feel say 19 years to us way minu ani hu yen ehun fie won ani ye ko ti minu aba ko de won from 2 na akomfa no from 2 ojina from 2 no ba na bema na akomfa no kotina ejo so achina wani hwan na kotina ho na me mama enya wo hono kotina ni nche no na na ti wo hono
nti me nua ne hu efi ho konongo no ana o catch them ana me sisa nti ho no na ma akota ana o say ana o say meba ho no man ana me say me bisa ma ansa no ma edem say meba wa wo ma me no pese okotena ne nchen agi se obisa nansa so o ye say ofudi a oni di firi ho no ma omo bi ehu na chi sa ne manu yemu bi ehu na chi because of me aketo ne de o ye nti omo bi ehu na chi ana o ye nti ye ko ye se na mi nya no so kodongo no ho nyina enti ye dantiem enti dede na esi ankasa se die pa na wo pe se ye de boa o me person mo ye de boa mi se baby a ye won me nya baby na ana mi na ba odi machi so da na dan fo nche o fie say odi machi no o ko 17 years 17 ono so da na dan fo nche aha na ho abiem ana de ne sa ha no ono so eda obi nche ono so de obi nchen eti do to yeso fo no de onim papa na ti Kenya ase ada na won kwatena papa nchen o Kenya ase obi na wonum na metina me free wonum ba de na wo free ho ba wo na na ho na ye wonum na brunya nim no ana me nim nua kitwa ko ma no wonum kono eti ko wonum asa me ye chibi o papa wa ho ma so chia no hello da hello da yes kasa hello down here Yamayadum kadi o nya ne kire no wabi so only me ma me kabum na mo hwe because baby am on me ya baby na wabi what day the only ma me kabum na mo hwe because baby am on me ya baby na me no ma me kabum ne yan show mo hwe na baby a woda no wunya baby na if me no ma me kabum ne yan show yo waka ne sa ma chewai problem bi ni ho ja wadamo akwadan asamo okalo eka akoma kakra oba no ano na wo nkwadan wo wai yo ma me da ase ne asama awiai obusa me chief atiefu nyina no kore akoya woti wo me ya me ba no kwa bi me ba pene no me free asanje achem konongo biase ho ne mikuru me no ma me tena akuma se abra me hu wo ma me kura na wo sa ana ai o ma me no wo sa na me so no ya ba mu an ye tena ya jampra twen na awo bam na me atum ikoya oba no ho ade no me na titia anche na wale mu nsensem bebre yentem teteye no because fa ono a wote station wa wo kasa yi eni de wo twato na wo kan se owo me nchen no because fa wo mi yenu do mo betena me nchen wo Kenya ase edo mi yenu nyina to school omo ko school be be duru from to me so mpaboa me yesumi kani me yam mpaboa adwuma e ma ne me ma mpaboa ne bi na me ye adwuma me be on so me but ni nyina achi no kakra me wo bia me de boa no for seven akra ne da achi nya ba bi sinti me yema famu de bia de boa akra yi one day e ko ba bi me ba ye na me mpaboa na e wo ho no akra ya se bia gu ni bag e de kwachi ti ba na me busa onu ageto anja kwa bi wai o se da wa se mpaboa ni bi se wo kwa akoton enam siu maame me ba ne bebe fie na o twe me nsa me di Kenya ase ni kaje tie nyina abo me bu me hu akra se wa bokoti overhead na se wo tek me mpaboa no sika wo de bebo wa me fie me chiri na nte chiri ya hwe akra me hu no eti brebe ye frɛ ne bra kwa me o Kenya ase adwuma mo ye TV se ya dia station dan hira na wo tie me a kasema me kan bra ni nim me wo fie one day me ye me mpaboa no adwuma no patitutu bi na mu se bra yi e ba na me ba di na chi maame me hu me ba mi su akra wo maame wo papa o akra hu fiti se obi a sabi na djuma kan ba mfie du tina semni obi amo obi antin me no ne tea me ni bi kura me famu die bia me yes obi ko school akra du fom to so go school bi me kamenu mu nsem nyina akra so go school satan no maame atu afrikofobia abetina kono eti wonu ma na o maame ne frɛ me se me ma woni keto ano wo so mba be bia kwama wo me nkyɛn o je school no so anche bia na o ma akwan o je school na anche bia na o ma akwan na ja me ma satan me kɔ wa se krupon
ɛna me gya ɔmo kwan ɛna ɔmo kɔ ɔmo maame hɔ asɛm a mekan 1 year kɔ 2 years mu asɛm na mekan maame ɛnɛ wobɛteɛ sɛ ne bɛyi wɔ ha adeɛ kyi a wobɛteɛ sɛ wɔ ha adeɛ kyi a wakɔfo obi fon me ne wo kasa anɔpɛ yi menya ne nteɛ sɛ wakɔ kagye ti akɔfa fon maako 6 ama yɛte na abuna no wadwane a wɔde ato ama wɔ nhyira hɔ no 19 years kyɛ sɛ abrabɔ pa yɛ fɛ no abrabɔ mebɛnya no adwene sɛ wobɛbɔ bi na nsɛnya abɛɛbo so ni gɛɛ ne papa ɛyɛ ɔbaa no ɔmo maame ne papa ɛfrɛ me sɛ papa ne yɛte me nka anɔpɛ yi a yɛfrɛ no agya badu ɔwɔ ntiri bu wɔ ho ɛwɔ na papa no si ne fie ɛna ɔfrɛ me sɛ mema kora ne mmla na ɔyɛ driver ne sɛ n'ani hyɛ dɛ nhu adeɛ yie na wɔnkyerɛ ne ne kaa ne twi na wɔn kaa ne twi a na wɔagye license de ama kora yi na kora no nso de abɔ ne bra maa me papa no asɛn de kaa sika sɛ me kɔ ɔkɔn hɔ ɛma ɔmaame de to m'anim ma me ne nkora yi nyinaa ahyia kasae wɔte dae mate papa no bɛfa no ɔkɔ fiada memene da kwasiada juada ɛna papa no ne kɔ adwuma monday no ɔmo kɔ adwuma baako lodu free makro to tech ɔmo kɔ baako deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sika a ɔmo nyane kwan sɛ papa no sɛ yɛ nyina na kwan di gane ɛne sɛ wɔde abɛtena mo station wɔ no eti me ba no ɛnyɛ me na me ɛgya meba wo de ɛho me kakra ma me ansa meba ha wo de sɛ Kobi ɛna wa wi afun ne ha kanokore kuwa ala great bangos ma mi biton ntare nso bi mama se de mi ya be kan ya no oba no ni mu bi ntimunu ni oba no wan kanokore bi ani kunu na ko bia no na ne kure mi se share from there asem bia ni wa munya na egu ble metima kama ye atoye na ba kwa MC ona bu isa kasele obo adwuma pa wotie mu da ase okay that's it hello oh kafra hello all right video na me no wodi baby afrefi me da fo Ohemaa Benewaa pa yeah ka yeah listeners I won't go me you dey free hello mama hello na why na gina phone ne ho magina so ko si frafra ye tati agora frafra la frafra fo yina me ne me ho papa yo yentie we me cho me fo mi to furi loto agent agora income chama o me che no why na agora former DC onabo itata ya kontoto ya he na piao no kosem ne ba bi mu aho paare se adantie no a tebe na no kagetia yiyi fo so a bo madere ne ba ye wona busia fo baka se ya ne asido metro kan adofo bi so ba boa asena papa ne maamre ye ensam ne se tro kan no lokosem ne imagine ye me na menti ase ti mama monfa papa no ne yire no me police Christian ka ho bye bye yo hello Ohemaa Benewaa Nigeria yanko mo uku masama som to bi antokwa ni ba yanko no dem mani mabontima evangelist ni me mama big mama ni lady good wo ati ombe shishi amaye me ncha me boss pa jo wo se ofa kwata na example go from chia yenka bibi nchiro bai se bi impredias so vi za do de bi onya de bi amota aka bibi se so ware be ma fra busie ma ofi mu se oba ntimi nsie no and das mina so di bibi tu se oba nkwa ntimi nyina ma fa na fide ka se so ka na no boss gbagba ti se ni kenika ya ma buro ma mo nkata no me se nya do nkwa tirem na because ni maba oya busie de busiam di se ba ma ni se ba because odi nka ka so odi nka ka pen mo am ko hu no ohu de mi tire yi se si ade do na tragro ti mi se bi nya ba no ye ga so onye bi na mo oju se bi ba ma ndi dollars bi aba na ja fa de bi nti bibi tu se si na duge mu odi aha ho betire no to ni be do sha oji be ma ni ntie na busie nsia na mo fa asubie entra e da si fi Nigeria ma kra o men so me da si Facebook na ye bo asimo no se Ohemaa de wa ye ndie no anu no na okay o se ye ma ye nchi akonta no na ye chi no pe obehunu ba bia owo na na sapon se ntini ya ne bompa ye no chichi ye wa kwantu mu no ewade hu ye mobo Kofi Ken say French na ye ja kama ba Ghana enti mechia mu ewo Ghana kasamu Rowena Bass evangelist the English and French master
Jill 2 men were in Asabia was not a Humber TV so ana de Humber TV so echi ana aposi for no buy ndi omo buy Tilikwate was ye mami na no den kuma na no den pa Isaac Akroma se me hwam live ima or say okay what's ya emra no say ntini adama posi for no me de minim se de emra no ekire ese sa awofo no ye kokoduro enti omuduro wa ye beti de aka ni nyina afi wonum ho dina dako was se ye chi oba no ne na kunta ni nyina na ye chi oma ye behu de ko Tony Okra no se wei lumba odobro ni ne akoso ase wade no wa bia abra o yeso obesa akwa broche no na pa Pil solo say na no mami kesi wa ose enti o ameti ni so ntimi mu akoda na ai o mama mentimi mu ano ye mu ani pa kokoam sa kwasi ajay tabi wasn't it technician or be adwuma mpacho o ha o pe kwa metimi abondi anche o bai but onum se no monte papa nenka o bai mama don o si wo mechechi amunyina sika branti enso say sound engineer hello oh sabe no men were in Asabia was onya josa ufo omo na ye akodai nanka we die enka ade edoso mamemra ho na yenye nenko na menchia etiefo ni ahwefo nyina asem no emu yerem papa edie na ema ye ntia de biase awade na yekọ no enye ne fe nti na yekọ ene enye bibi ebenya afri mu nti na yekọ awade no de bia me ka me se etese abrabo ubewie tua na chese waka on side agogo awade no edurumra bi a edurumra bi a enwuno ni nyina wo se wo endure. These are some of the processes e kan ware ho bankum be dware nifa na nifa adware bankum enu nti wo se yeti ase se de kan for better for worse no edurumra den a echese wo ginam wo se wo do wukunu woni na tena wa bre wo na wo ko na aba na yede na den na abrante na tu anamo se wo ko no asoyere a wodo ni kunu a woni ni ya bibia wo so wo tuka na wotim na wo na mo ko hospital ba na den na wo tu kwa akon kran no akopa yare efofro no wani e kire asoyere sanse eyede ya woni ni na edabom se de wa wo bie wa no kai ente wo sanka wo di akire bi na sa wo do wukunu a anka me gidi sanka wo di akire anka enko wie sa bre se sa na wo kan de ya se bibi boni bi anim se de wakuma e betena akire se wo ne wukunu ntam kra na nsa nwoma bi nkoyie a be ma no kra pesa nko no betena bi enu nti ye de atesem de ma mi kan ne ye ka bi ye ni mo hwe na emo me ka chew se oba wa se ye de ana oberima wa se ye de wa wade mu no etwa se wo wie until se obe kan se gu no you are not done yet. Enunti ya yenhwe yesa wade na yekom no enye ne fe enye niama bia yekonya afrim ana mma bia yekowo bibia wo be bia etwa se wo yekosi awie nti se wontime dia ene yenkom kura netina wo ba bi kom ya maami so ne ya papa ya omo ba issue maintain ma biase na me kan se yese wo ebabone a wo to ba bi nka mesa ka se yafunu bi so wo wa na yafunu ne nya papa wo so ba wi ase abebreba because abofro very innocent mo na manya ma say dey no ono ni basics ni nyina efi mo dey amen na wo ye nyina e chese mo ahwe ni ye eno so no be kan say ka mo kan mo ma no as o bad time dey so ba bedu tibia bi ma wo na want tete na frifie ye charity begins at home enti mo anya mo adwuma ye na mo ba na sei na nyame adom ono abonkon se wo ba na wa be pe bibi aye na brabo a wo so se me ma ene ye de mra no e ka no eno ane yeso ye they say ye twakoti bibi ya doxfo abeje ya umbeto aso ye be sie bia yeso so ye be mamate yo baba faminante ni na ya ko inshira inshanso radin tonkom na mamenchia miura enche hene okay enche awomi so ama hene mechia no na ma wo se metwodi anai ma se nepa na me ware a ka me ngwale yo ka be jai mai ma adai me kam che o se ne ana me ware a ke bi oba me wale no oba me wale no ka bebre obebre mpa
ansa na wanya ka me ntusu oba bia keke okay naima awade ye a sensible partner not a sex partner nipa na onya no sensible person and not a sex person okay naima metenase na mehwe me maame ene me papa ware a no wonder say me maame abrabo wie no basa no awade maame abrabo wie no basa maame ne bɔ ne homoden me maame bɔ ne homoden na ɔpa wie anwure wanyale wonna ɔyɛ adwumaden nenso aware bɔ ne binti maame na abrabo ye ne basa naima me kan de me sasi me bo se me ma ware ense ma abrabo da naima eja wodi obi apa won ka se sofo na jawade anya he aya wo problem okay ya me problem o naima mi wuna bra ma yi ase ba we nam be di jollof de naima ase ase ade ehu pa se du aware asem sei na me to odin a na me sumo mo ofe no mo ba mu enti wo nsusu ye ne sei naima hwe ba bia wa kwa wade ai ade ya fo ma se se de sabe mpradua sa papa hwe apa bia no okobi hwe wani gia no wabrabo ene asase so wa ho beto no eya ware o naima oba wo kuna ayera tio statement okay what ka se that you say woni say your court na me judge me tie dwama kam oba we me crucify o say me kunu yera affairs me hu no na oyera affairs no ka kire abusuafo awari enti wahu ya kampu obi ohuna abusuafo naima abaya bi ne kunu pona ma me show boss me drufia frame me mesa ne picture na ma wo hwe ga nanima ada no ninsa naima dabi bema ne che ne de shedem loko no oboga na ma nanim nyina wo hono empadua na otu entu otige ne ma me won ne ontumi mba fie ho dawari aye bine no naima abaya maame na asefi ontumi wura wa wone ba atete no sebe ne tubi ne de na ko school mu ama wo wa be ware no wa fa abaya nte sa se o slave naima aware we on man no o ya kowa wona irensem ontimi nya hwe o naima sede nyankopon si bo na ware no nya no na ye wo mu no ha ya maame ne ya nananom no ma se ebre no ya maame ne ya nananom ya ho nipa bebre maame wu wabroko asabe mpredua so mo bra because of dirty marriage bi omukom that case we will continue naima I am telling you because man intimate na fear because of the wife meaning awurade facha me ma so ni din Presby Pentecost matter this mu ba kon so fo pani pa maame ne so ton ade odi kofi o papa na se bra men tobi obowura ho ka che ne yere se san o fro bi o frɛ no o ma ye den wa kan wura dem so fo pani ne kirikiri no ko wura dem anga obezo ko ye yere dina ho ka che maame no ton force no papa na se bra men to t-shirt yere pie hey come on get out no help so abansa no so maza wura dem just say now what it shouldn't be like this. Okay. Tabi, naima. I want you to pack wow. Okay. I want you to say nipa. A manipa sabi na brabo nya miserable. Okay. A manipa nya hoto. A manipa ni aniche, enyiche. Ma say nowadays no. I want you to try yankwa na so. Rough rough say papa no. Or ya teaching because of dirty marriage. Ayara. What am I say? Ana wakekari fie na awuram no. Wakekari papa no. Ene na busuafo anum. Ohun se sibia ni ho. Enti on na eboga yere. One ni kunu ni nua no. O ma che papa na sie. Nkwa no de nkwa na eme ya o. Oh yes, tie. Won tie asie. Am say won twen kura da. Se o ware oba. Na se oni ni jai. Na se wo ma na ko ware foforo na. Most of them on power ban anima hwe. Yes, Naima, there is something hidden under the empanasi, under the bucket. And madam, are you a host? Why you want to disturb me? And someone, Mamma did not see it. Okay, but did not see it. Our auntie, I'm a for your problem. I don't know. You can't master man. You can't master man. Order. Miss Rao Shannon Suma, Miss Fish and Bray.
ade krobia na pose papa eye Colgate na Colgate no ye wona hodo ye Colgate herbal no eye abanu ne de afra ya ebema wo se no aye den na ye fita ye Colgate charcoal eno so bi de wo de twese na ema wanu mote na fe wo se no so ye fe ana ye wo Colgate ne okay bia medre no etemienu Colgate herbal and na Colgate charcoal na when a Colgate nature first entity yen dabia tie yen what you say ye won sembisa bia ye de ebetu dwa na fe akrade yi ye drew phone lines no a ye bia na onso watimi afre efri eye ya wadane ne fiade kono ye be cha de bebre ye Colgate nko a sha no so ma me say Food and Drugs Authority ajatum say yenton e wo dwa so ba bia I know do woda me wish you happy birthday pa George Osaya Koto uko school wa na Mons Rain Standard School awo obuasi tutuka abusuafo nyina ase e wish you happy birthday Sylvia Broni obuase asonkore Ose ye wish you happy birthday man pass anso na mama ekwe free ye o kejetia Dubai free Glen any pa wili wo wonom si wonom wish you happy birthday nana kwasi agiman wenye mfie na duanan wo Grace Cambridge International Ote Virginia USA nana ene wa woda nyankopon hwira mfie duanan so ma wo ma unyini enche epa nana adua emre nana adua ukosia school ewo Amsterdam tano so ene wa woda ye wish you happy birthday sansu na bushura ene ye wa woda efri Juliana ho ose ye wish you happy birthday man pa sharon so ma me say na watchi ene evangelist go after there jumedie no nso revival ye sha se na anwumre no nsi ande kosi no watche ye True Hope International ministry church ewo eyanumanje anumanyifie mpatase Christ Victory School danachi wa bomodin shano nso echina ye besa di nkomo entifia da ye all night eno de ye nyina that's right eni eko otuameka meko pacho enti se nipa no obedru ha omisa True Hope an evangelist a man who never lost in town. Okay, bisa. And one wakando ubehuno. And I nyampo ekwa fisa jwatonde no bi eda so guachire. Yenko twa ye ho enyin ka to kakere ba ebeto so.